Bianya suti Yama babu kasa Yama babu kasa Na babu masemwe Ayana basemo Yama babu kasa Yama babu kasa Na babu masemwe Ayana basemo Babu kasa Na dofo musumfa apostle kwajima menimu de ahyemu ne ye be che otwedi ampo ya wanasem be won wasem me pie wi yi e ma ne nyon wa okay ai ya mo ba de nsam na ne yemfa nsem pa ne mra obren kan samadu katawire bo nyankrompo otwedi ampo ne yi opam kotokro bo agese ajebre otibreca se shahe nche nyankrompo twiri ampa dumai kase dutan kase dutampon wa wase wa du krokro du hinikataban ye nyankrompo twiri ampa ne yi menkwa mi nyankrompo asidewura na asiensa amoso ansa me da wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo awoda akoyam o okofro bo okofu techi wafo akwaku bedi akoyi okofu temtechia wochako temchako bremu Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkogya akoframrai na yakocham techia ye da wa bremu apiafo Anansisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansententen fre sadako kwampu kwampresu numasu oje soku twere sopuma pontumfo a woje pokokwa ahodi timutin ma Israel adesidom nante asase pese so twa ya ensompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwate nwere okwafa wo kwate ti de adi mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fra wo tumfuo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kantinka kantamanto kukrantumi kampesa ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampo bade o bade nyame kase Jehovah Shalom peace ya sumdie hallelujah amen ye do bade ya wase wado ya wode adome ma enne ato ya sumdie mu amen adofo no mo ya ginkwa na azrani mizi agima nemu sumfo apostle kwagima memu de ahiemu ye be che otwedi ampo ya wanasem kra nse bre na sesa kakra se sadia manfo bo no ye nti ne dan yesu ye hu bi wani ye pia ti adidam oba de nchira bebre amen and then some pan quick yemfa mra asam na da ho no odofo bian waso yi e bia me kamese asempa ne ba eye sekan okra etwa wa mabu mfumi da bi gufo nim kokom ya okuru tie ho aduru me ameka ne kretwa me kokwa me ho aduru simple te besra wadama fa pen ne paper wotro konkwan wa bi eka wati bi wa femu aba etwedi amponya kopon si fema no to ne safre wa yes wonya kontapabu okra ene topic na eba no na ma ko kanse mi nkrofo bi ntimase na okwa agima me kasem we da o be se bebre na anu bi me kan no de na eye ma wo ntino sa abre no pe masem enne no se me ka enne na se wo mpe masem a na se yeyi kwan na mfa ofie ene contractor ne gine na se yeyi kwan da se fa ofie dia wo se contractor no ni maduma yes arofo se wutie me na ene topic na eba anu odene topic ne se o man yade na kan ho biom omani dey omani yade no aye dey akan ho biom ana se yade bi ho dada ya chronic disease bi edi omani na wu omani yade na kan ho biom samaba that means omani ni ayaresa sesei arofo se obeti okwa agima se a bia waso netie nsempa na mfa bufo nhia me then try
Miss Womalia Diana can ubium. Hey. Orofo. On Ghana. Now makes it Ghana Ariana. Oh, I'm on for the media atom the Indian, you're going to catch him that said Manami and Baby Matem. I just say, and money and us and for who will be Ukoda. Who's one for that year? Who's 7 from Abonia? One and for No correct. Intimate man, I said that. It's a wood Tim and near Primwakuma. Debbie. Miss Womania Diana can ubium. No man who ya dear beer, yen to us yet. Okay. Or of one can enter how. Na enter how. Na o man I have one. Any team I'm for no. Yen ye boom yard. Oh yes. I have one. The team I'm for no. Yen ye boom yard. I saw a yard. Okay. I'm on your for yard. Okay. I saw for yard. I saw my yard. Elders yard. MPC yard. Asemaba. Ministers be yard. Hey. To man yard. I can't move you. Oh no. Man yard can move you. A banisa na dani blame. And a preto. I didn't think woman bessin na yentimi nya lasin bin hunu se woman chechire ye no. Eh ye nipa ye tim wo no. Ye nya chechire woman yanka sia trem. Na adofo wutie mi misa question. Sumudi ayakwa. Enyakwa ye. Sumudi ayakwa ye. Enyakwa ye. Ani ti ye di ye ho abrosa. Ti di woman ti bia gina nti ene je ho. Da bia. Membe ya man yosam wa ha. Debbie o and try. If woman yade. Na ne yade na kan ho den. Ebio. Yare dada. Yare dada. Ai. So what temi ni mprim akoma. Yen kase se o man bapa. Yes. Me en kase se me she kontomre party kala. Na me she nyado party kala. Debbie. Yen kase se o man mapa. Yes. Yen kase se timamufura. Ye nimu nyansa. Ya dwene sabi mpaduasa. Ye dwene o man kankro. Yes. Ya chichire o man. Ye yo man. Ye mo man. Si chichire o man. Yes. Ye yo man. Ye mo man. Orofo se wotemini a. Asem na me se me di tudwa no. Wo de mo hwe de wa Ghana aye. Yare na kan ho. Ye ni lesson bia. Debbie. No dini. Ni lesson bia. Da bia. Si ye ba dwiri se Ghana e kwasani. E pa nye bamba ko mienu miensa na ma Ghana fa ntuma pafre o. Debbie o. Debbie. Wo si toilet a Ghana nye ye o. Debbie. Wutie me. Wo si toilet a Ghana nye de. Enye ye. Hwe. Unma me kache mo nya wonti ase. Enenko. Orofo se wotemini a. Asem na me ka no. Me fa quotation mayo. Debbie. Na ebe flow nya botre. Biso o man ya de no. Aka ne ho biom. Hi. Aka ne ho biom okwan ben so. De betre ma wom na nsu ayiri mpra he. Afi nsu ayiri ye ne Ghana ti yie. Ya nwene ho. Debbie. Abambie no awaba. Aha. Sabi nsu ayiri woni pen so. Abambie ni awaba. Nsu ayiri woni pen so. Ani ase nyina di gitum. Ye hu se nyina yare. Ye yare. Sira me se ye mfa nya amanyosam. Yes. Abambie ni awaba nsu anya dai. Ni pen so. Sira so man ya de na dai. Aka ne ho biom. Yare dada na. Man ya de na kan ho biom. Se du obi tini kase ni tie ne ya. Se du obi tini kase ni yefo ya ne ya no. Sa no man Ghana susu. O man Ghana epene. Wo pene. Wo pene. Agemiti o. Agemiti o. Agemiyamu o. O man ne pene. Wo babina. No babina gu akanifo. Ele timamufo so. No correct. Na me kan sa so asore yare a. Nkremofo yare. Ebi yare. Okay. Adentia. Kwan no konkremo. Nipa. Nipa na ko. Oye Kristoni nipa. Why na took ball agu gotem nipa. Why na the ball agu gotem oye kremoni a oye Kristoni. Ah. Why na urabam oye kremoni a oye Kristoni. Why na mani position what this say oye mbensini bi suafo. Why kremoni a oye Kristoni. Kresu for ben and a sabre what tell me sabre ya. Why na juma my brother me person me kase me mo bia nya na wonti ase say enye sabi prediasa see ye bu man and ye di bre e paper work Debbie nyanu
chef TSC office yɛhwɛ nkratam Debbie. yɛtwerɛ ɛna mama ka kokon kan yo Debbie o ɔbade ya wahu yɛmɔbɔ Amen. wɔm yɛdwene no Amen. ɛgyinsam 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 Naka no ho bi mu a. ɛgyinsam ɔman no yɛdeɛ no ka no ho biom na sɛ wotemi ne yɛmpirim akoma Debbie. na asɔfoɔ yɛgu aso yɛ members a yɛpirisi sɛ ɔne di sɛmmɔne Aye. wɔne tu bɔɔla gu nsuom omo a wɔne tu bɔɔla ɛdɛ egu nsuom wɔne yɛ bɔɔla de gu kɔtam ah bɔɔla yɛmfa nte aseɛ mmra Amen. ɛna magu wei na weba me nye weba me nye weba me nye sei weba me mepa twe bisa question sɛ zoom la yɛ wɔn wɔn sɛ nkurɔfoɔ bi asate di atam obu a wɔnim ɔrɔfoɔ yɛhwehwɛ mu no aban na twam wɔatwam contract bola so jata for ai nso yɛso 29 countries a wɔn yɛ neighbor countries yi Africa countries bi afa no a wɔyɛ adwuma wɔ wow ɔn deɛ Wow. meka me kasa ma obi o Debbie o because ɔmo wɔ hɔ no na nsuo fa yɛ dada fire dada very good but sɛ wotie me na ɛhemfoɔ na ɔmagye saa contract no bɔɔla na apie firi nsuo mu ba no enye bola ba o yɛtete mu yɛse asambere na agye wakɛse bɛn na mafa wɔm Asian bola wakɛse bɛn na asambere nso afa wɔn a wɔn nso wɔyɛ bɔɔla wɔprapra kurom asiesie kurom sɛ Zoom Lionfoɔ ebi wɔ he wopa mo nkɔtem previous preaching ɛhemfoɔ na ɛsi wɔn anam areho ɛhemfoɔ na ɛsi wɔn anam areho ɔbɔdeɛ wɔhu yɛmɔbɔ Amen. ɛsɛ Zoom Lionfoɔ akatua nyɛ tike binim sɛ kɛbɛpere sɛ akatua de bɛkɔ mu yie ama wɔn matumi ayɛ dɛ ahyɛ mu kina ma watumi akɔ kan ok yɛagye yɛpɛ de yie nti ne ɔmo agyeɛ ɛfɛ ɛkɔ hemfoɔ nsɛm hey because agye nsɛm Yes. wobɛkɔ mu no wɔ bi wɔ hɔ nso asabi mu anim a tɛbi wɔ ɔnyɛ ready sɛ ɔtu bɔɔla aguo baabi bɔne okay wate deɛ mɛka no sɛ yeah akaaka ne no nkɔm wɔ nkurɔfoɔ ne wɔ bi a yɛde verse das ne asisi a Yeah. yɛkɔtu bɔɔla ayɛ dɛ Egu. saa deɛ no nipa nhunu bi biom nti yɛka kɔsi wɔ bi obi wɔ hɔ nom a sabi mpadua wonya baabi ɛbɛtumi adampo bi agu a ɔbɛnya ɔde bɛyɛ Ɔde bɛgu. dɛ na sɛ system ne ni hɔ nom a wotie me nɛ mesi metwa atwa wonim na bɛyɛ rɔfo ha Twitwa no rough. bɛgu a rɔf future rough ɔbadeɛ wɔmfa ne sɛ nka amen future ko ɔbadeɛ wɔmfa ne sɛ nka Amen. ɛti saa nipa no hunu sɛ yɛ das na asi ha nom ɔnkɔ dampo ngu baabi bɔne Dabi. ɛti yɛmfa yie nto yie nokora ebi ni system no ebi ni Ebi ni ho hɔ. bola chance ye hu bi ache bɔla nkyɛnse ni hɔ Dabi. Akas be fie mu. bɔla nkyɛnse ti boys yi ɛnum deɛ bɔbɔ yaa no ɛkɔ mantam saa boys yi so ɛde kɔ no so ɔmo bebree so ni baabi a ɔmo de kɔ Yeah. ɛtu ɔdeɛ nso ɔbɛfa ne ma ɔno ni baabi ɔde bɛkɔ apatiti bola kai ya esi kromu ninam area tete ewo pebi ekọ ɔbadeɛ wɔmfi ɔfɛ bɔ ne nkyɛn Amen. ɔhu yɛ mɔbɔ Amen. mesi Ghana ɔman ne yɛti mu ɔno ɔdɔfo hwɛ meka sɛ mi akyerɛ mo mom yɛnyini na Onyankopɔn te so ɔhwɛ yɛ nyina ohwe ye ɔsɛ memfa quotation ma Ah. mepɛ sɛ mema nsɛm no meka nsɛm no yɛtie nsɛm no yie Yes. asena mede nsɛm mede quotation aba abɛka nsɛm bi ano ɛbɛyi nsɛm bi ano akyerɛ wo man Ghana ɛbɔ bena body of yɛnsua nyansa deɛ hɔ ne read the book mepatwɛ Bible ne nkasa wa Okay. Bible ne nkasa wa Okay. yɛnkɔ the book of first Proverbs chapter Okay. 18-15 Proverbs 18 Kɔ. verse 15 Kɔ. yentu obo ade asem Bible nkasa ekinkan se tie wose ehunumufo akoma sɛ nhunumufo Bible sɛ nhunumufo akoma enya nimde enyadan nimde enyanimdeɛ na nyansafo so hwehwɛ nyansafo nimde dan aso aso ehwehwɛ nimde ɛhwɛ akyi kwan nimdeɛ kyiri kwan eti adeɛ bi si na sɛ sɛ bi ɛyɛ first way obi a brɔfo kasa nkama kama ato etrim ayɛ TBS first fool is not a fool ma dan the fool ne deɛ yɛ fool fu biara area ni a efu kra ya trafu that's the media means yes first fool is it's not not a a fool fool but fu we ni na sɛ adoso you na na afia sɛ you na sɛ you a we ka say brɔfo we say first fool is not a fool Debbie we are fools na be see o man ya de na den aka ne ho bi ade ya masa Bible
Bible say obi oye hunimufo no was nakuma enyanum de nakuma enyanim de o ade bi bede sipe no take lesson won na nyansafo so hwehwe nim de nyansafo so asendi si a na nyansafo trese abole I hwehwe ni solution I hwehwe the root cause yes no si ano kwan yes ye de no there be na so 40 Ghana hyankwasi ankom momo nyale Onyankopon asoma se koka na asem na me wian ma ba ho momo nyale Onyankopon asem mo agya na mo hye football nko mo ya na mo maaye enyadam woti aka America kom hye ka Canada ni Mexico kom hye woti ahwede o maaye so fo wa wonwene wo ho kan wonu TV and try craft for remote no to na mo hye so emfa na wo ka se Onyankopon wan go school o smart tempo aka kyam dada se Onyankopon mbobo ya mo nti ase me se me ba ho oba de fanti ase amen humi adwinu amen aba da ben me man Ghana ye be sie nyansa bi baabi see to Tonyama when you read the book of Jeremiah okay chapter 9 verse 12 Jeremiah chapter 9 tie Bible verse number 12 tie Bible I know nyansafo when no ye benyansafo obeto yase na de ene okwa ma mi kan obetima se hare de brother kasa chira no when na urade akasa chira no obeka de mi kan tina sasna sai tira se we de mpacho yi bi chire state of Ghana Ghana situation o man wom yi bi hwe be bi ejina sabri we kwa tinu no okuwe de so obi fie okuwe de obi fie na wiyama kuro no ni yes o man no a river na di no we kra be say amaya titi nsuo so krampom nsuo yom say de tina sasna sai de tina sasna ye say na sasna na wo hwe say nsuo yiro man ni obi amfa so yi Ghana Everybody say, Nyankopon se menkan ye ntie. If you want to be so many, Nyankopon bra kasa nyim de nyansa Nyankopon de ama nyame suro ayira. We ba ni so ye mo bi contract contract do pan wa den. E ti ade ko abemo Ghana afa nto pefefra no. Wo so ye. But tell me everybody so many. Mra na hade ne yesi ye no de ye bema ni aman na fa nto pefefra ye ye to nkan. When see me shut the west. This Bola na ese no. Bola na ese no. Mantam nyina we. Ma me kase me cha rusuo won. Wotimi nkan hye da. Because no adibon fiti ase Nyankopon bo so bo asase no. And o kire nsuo. Now with the book of Genesis chapter 2. Okay. Genesis chapter 1. I appear wo Eden throne 2:10. 2 verse number 10. 2:10. What's it? Well, you have was in show be free Eden. Bible say da Nyankopon bo Edi boss absolute boss ase. Yeah. Edi throne dey nesi wo. E show be free Edi. E show be free Edi. Ebe for throne no. Ebe for throne. Na every wara. Na every one. Na mu papa ye ntutire dan. Enan. Nyankopon da pa no. Nso na papa ye ntutire nan. Wow. Anti nso na nkasa no. O dwuma obedie. Wow. Eti nso osi ni kwan a okonwonwan. E kwa hwe before be be. Because o dwuma di obedi. Tu musi nso kwan. Trans block no be the filling station let the show be try to quite for be try quite for akoto baby o mamun kan nhye da ene kwan nso ye nsi ni kwan da bi o grona pa mo block ni say dan kwan na o timi didi wasase na tu bo se baby ya didi wasase wo wa bese nso ni bo se dan sisi onya wati yirim bibi anka no o si ni kwan for you see 20 years ago. Wow. 20 years ago. Wow. No se me Jimmy to me force me Jimmy to me e duro den kakra you must say down obi anka obi anya ne hwe e so bati yim nsia gine kwan but you so first no so tetu no so odan o wa ase o didi wase kai wo de transfer o me you aba fam transfer mi dwu ase ba no obo ase lotility no obo ase lotility odi wase sa tim wo de wasiri kwa o chale we mi tra kra no wo kwako no odwere no me feel you sa me tra kra o matra na ensuom what feeling o matra ba 15 years any wa bomo dey say 25 years na adwiragu na kire say wo agi mu ni nyansa hwe so hwe me nu nti and drive for remote about the funny sanka eti nyema bebre ho ekoso aye free yan yesu ni aban yes me see nso yan kan nhye ensuo ye nkan nhye obeka na hye na wankasa wo mpai kwa for Friday ama yes one pai ma no ade ne pe e pai kwan oyi ni kwan
Yadi bo fiti ase no se nsuo na pie mu papa ye nsuo ni nyina so ye nsuo kase yes eti nsuo ye nsiri kwan dabi wati ase Kwame Nkrumah chechire man Ghana na sabe utim sabre na Ghana tema Kwame Nkrumah chechire ye no nima me ka che opre tema na Kwame Nkrumah chechire ma wo no enti Kwame Nkrumah penso ba ebeto ya ye wo ye tema bonti so papa mu ye adwuma tema va ko ni ye trata conserve no ne nsuo nyi wo nsuo nyi tema o dabi e ba ne se abantu aso eba nyina my extension na mo di ye to aso na me de nsuo yire de e yiri tama nanka nsuo yiri tama dabi nanka nsuo yiri tama Kwame Nkrumah ye dine system ababako metwaso no no mo extension to na o man fa papa ni system na da na to aso dabi efe yiri ha na efe dabi nsuo nyine nsuo kwako yiri ja nkofo betra area bi na nsuo nyiri ho dabi wo pa me de me kase me nsuo bi be frɛ kasa am papa ne kan ne kure area wo tra nkofo be okotra area office na nsuo nyiri ho e ba ne se nsuo yiri ho dabi na nkofo ti wo kan ne no na sabi mpaduasa nsuo ye makwama nsuo twam wo ho no efe nipa ne do so area ha no na efe sa kwan no ye den na upa fa just one man time to club be fam obi tnesi lo kwan service road abe fam no service road abe fam no upa ni week time san kwa fa obako yesi hosi ade obi esi dan den esi ho my baby kwesi hosi tini so man ya de na ayari dada yes ayari dada me so man ti ya ne ya o man ne ya ne ya ati si obi a wo bopina o kan second kings chapter second kings chapter 4 verse 19 also can tell me timothy and na akwara bi ka se ni ti tan o man ne pre o man ne bopini o man ne bopina niti Jeremiah chapter 4:9 Jeremiah chapter 4 verse 19 na akwara bi asem o kan wasi me yam mitima kuma mpia mu ya na Ghana tina kuma mpia mu yawo ma kuma bo pere na Ghana kuma bo pere na nipa bada hen ba kwa chance na so for sure ba nkom wanti anga Jesus nsuo ba yiru that's why manim Omadi Vanessa Nkawo amen omi adwinu amen nenu wadom na nenu kwagye da amen man no ba bi ejane nya dabi man yade we yare dada wo de hwe krom no wo krom we capital we capital na capital ni na the state capital they say Accra stay by plan wow we need president say me see e be ya kakra say Ghana ya nsua nyansa de ani obi nsuo jare okay obi enkosu asumi ampo waka ampo ya ene be bo me see obi enkosu asumi ene be say yesi entimi transi mu nkunta na de oti o man mu nsua nyansa hu so ntubo la ngu gotam ni nsua nyansa ni nya ma yosama ma yose na we friwe sa preto ya nyai ni ye hu si ye gina ye bomu nyine ye ya ni transi ni se be se de obi enkosu asudare mu nkosu asumi yo simple ni ba na watom because ba bia nsuo nyino no phobia nsuo yiri ho yeah ti papa wo me wo so we save da bi papa bi si dan foforo bi we area ho one we later no da bia o ma we save no o block road bi yeah fiafa so hey Omadi Vanessa Nkawo amen mu ya o man ne tebia ye wom Ghana the book of Jeremiah chapter 12 verse 4 Jeremiah chapter 12 Omadi ya we hu ye mo verse 4 omi adwini ni what say consider ben say Ghana mpanyimfo ne ya ye tro manu a Christopher nkremofue consider ben na ye ke ho bom asem we kwade otimi mfa na nanom mbem konfondo mu wonwuram otimi mfa mo we chem o da sa onu o ba twunwura agwe onu abo ne sese we we nwuram dada mo wokurum anana mun kan ne kasa mun kawa nu kese mi shrom tram so mun kawa no kra o mo do ma bom sese nu wonwuram mo mpe krom dada mo mpe krom no kro de banya no odwane ko Giso e beka se bola yi o mutumi bi gumu die na o mkro mo nya sa ne omo ya bia amafo no be ya dia mini Omadi Vanessa Nkawo enkosi da ben ena asase ni abobo na Ghana eni abobo na fom ha twetwam na fom ha banye da so for morning ya tiso ya bone ya yenya na edi ehu awu yenya na edi ehu awu yenya no bi bobina bo se na wusi kwan no ha no
enso na nka wo enso yesi ma me bi ewu o mantam bi e wo sewa ntu si ni wa na koku sewa wa so when they want say they want to do boni be aka wo ti adibu awo ya no adwene ho ate ase enuabo na enya we benya wo ma tu si ni wa na we nya bread ndi afalanga for gina ho chen no wo ye ka hwia na mudi mponti babu nkrofotim won say ku wo fa bi wa hia ma won say ne wanya yi won say ne ye bob na wo fie bim ha wura fin samoni bia wudi ye no ba de mfa ne senta amen to ya de adwene ne minister wotie me ne ebe kan wo ebe kan yes mate MP wotie me ne ebe kan wo munya tumi na mumfa tumi nya dwuma MC esrew bomodien tutu niam yi asamen man wajimantam wo nyina boss wo ka se wona abone ye fa ne keke wo hye hu de oyo na akofa di wona bo ato na wo ye echi hunu tese wo di ane se obedi echi hunu ene ye ba ne be ye se ne be ye se die na we die na be we enye kevia we toilet na besi eno a die na be so che na 4 room toilet as we toilet be ye we toilet etimi ya ma ye sala toilet we di boy 4 rooms yari boy wasa fo yin toilet etimi sala yari boy sa fo yin debi toilet abako na so ayema body fan senka amen ba so man ni yi adan ni toilet hwe body fan yes senka ye nko ho aye diam mo bi ntina na ni o enjoy wo what na kanya na blabo je no oni no fa nkwane body fan senka wo mi adwini adum pampan so me amanyo sam na man fodi wuram na ya me ya yes anode ma yo sam na mde me si asam dada otom yare dada Ghana yade na kan ho biom yes Isaiah 24:20 Isaiah 24:20 semenka asase na tontintan Ghana asase we aye den tontintan me kasa tontintan wo de mo fa greater crown ma me roofing sheet o anya roofing sheet ye ton wo e Ghana mem baba se dai be si Ghana pampam no e Ghana pampam no na asase no e Ghana asase no e Ghana pampam no we abrusan yo asase na tontintan inentia ni nyina yira ti o jana suro no nu huom die bitie o mo jana ko suro edusu waji so si fam ti dentia ni nyina yira o system num ke bi patale ke bi patale debi yare no so atontintan Ghana man you know me catch him plane on man to atontintan ehim esheki omomna to ayo so du wonti obi o binim se fire service fa kasem bi matepen okay edan kra ja hye no a fire service what mo nko iye dum ja no wi a na waje so okopa dan so okobo so o mo se no ye mu dan nyeden because some pictures e jana fa no a wiki no woti me ye wa a wiki no e say mu bu dan gu ese sure ya me da bata ni fie e hye ye nkofo no ko twa ja to ye fie o sa ja kai pa o mo bu dan gu okre ampa I said no jana hye fie na wie ni na ya gayo on ye fese ye kopas nya ton chance ye gu so aposo from no I say a wiki dan no sa no mo se nsuo nso so se yiri dan awie na so kunu a na nsuo no twe a mon kan hu sa na ho ode na nte sa bio do man me say to so man do so ke bia say mu a se men kana mon ti ase aban ni to den ententan atontintan kentintan o man na tontintan ke so obi a wabro se sheki him say sabuni me na mo choba abo o se ba say him say den sabuni him say insabuni na mo mna to ye mututu e ba sa na mna to ni di ye na ba ye so dududu ye ti ahwiase e te ba sa di ahwiase na ba hey di ahwiase na ba no to ba di kun ya mo bo no mi adiri ni mo ma ti ase mla I'm talking as a man of God yes me nya politics wa o e se me person be politics wa me say yare dada yes tina me so man muni nyina ti muni nyina yare read the book of Isaiah 1 Isaiah chapter 1 nyina me say Christopher kan part of verse number 5 Christopher kan adetina omomo hey Christopher kan ministers kan Christopher kan ha nana no mu amuti kromo amatre kromo amuti kromo amko fo su obi kwadro su na sabi praduasa obetre kromo tubola gu amuso kan adentina omomo ye nyina adentina sa how meto ye eti muni nyina yare the whole country ye no problem ye no problem
your problem when any problem no yeah baako and then you shoot in hero is go ka say normal you shoot in hero is go ka say normal debi anode crop difference proper system at all papa I plans obi aye mistake what na twifa area Obadi amfani sanka wo mi adwini and as a driver we driver papa na wo se wo drive we no driver banze hia sa na o man se sia wo ti mantema wo pese wo di mantema woni no no bi to no so jimi wo so ba ofa be kan area na wo ti na wo be fo so wo ye wa de yie no na obi so ti mantema wo so jijifo bi aba area wo jijifo bi di anya o man na ye asagefo anya agegefo ene afra bo asagefo bra no wo bi so bo agegefo bra odi hia asa bre what you say into obi asa so fudie obi anya bre so person ba so fudie no ba obi so jimi won ba bi enya di ni obadi am fan sanka o mi adwin and obi bo asaje for bra no obi so bo agege for bra no obi ti zongo obomodi so obobo zongo community wo ba obi ti zongo ho jimi o zongo Christian community obi ti boss obebo Christian community no ba no onu ye osaje for no obi so ti the same area ho on so than Christian community wo jeje for osaje for bi no obi so adan jeje for who run fi obi hwan fi obi osaje for the same fi o jeje for bi ya Timoni nyare me na me catch be si ko party awodo ni nyina so party ni nyina obanyo osaje fu bi o je party na si ho obekọ the same party no agigi fo bitim obodi e vanessa kan wo mi adwin ni kanu wonu TV no try o timoni nyare ene timoni nyina yare akoma mu ni nyina hodo akoma mu ni nyina yare ahodo efram na so so na so 40 ona so won kan yakopasa sam nkyira ke kan sam fu a sabe ya sensam no ka kyira no kan yakopasa sam nkyira na so furo na nso be yiri wa no answer kanu wonu TV no try peso afa remote fatwo wo dey try na be wo di yakopode be yo efi amna school so batifi free ye pam ko sit down emu bia nanim papa bia nim platform kwa Prankro kese ya ka prankro out ase kese ikro ni na wa kwatwa o man Ghana no man na wa de Ghana ya sa na djoba Ghana ya sa na djoba ompie data anajo ne ho kama she na wi aka she na wi na wi ne na plaza etwatwa obade we state of the nation the Genesis address. Now we be here preaching and the catch up say ye need service road. Debi. Ye kwan ya ne just service road that to na ye futu kwan na bamna. Obade hu ye mabo. O man ti ase amna. Hwe bola na ase. Na ye Ghana for ye exam say ye koye. Hallelujah. And so now prepare nyina no se mun so na monye. The paper work ni. They say this is the state of the nation. The paper work ni. The paper work ni. And now don't river na down. Nu kan se na time na en kram mie kase no. Na ye nsu kase da ho. It is so tre o krom we da ne gota. What you say nsu na ye nsu kase. And ye gota dia ma no. Ye mun so we Debi. And ye jani ka broach mem na wan ka sa brain ka boat so we munyi bi na ye fa nkyira wo panifo mu to kwa mu hu de bia mu hwa mo de na hu o ma buso de me ye bi na na do bre so me preach was abra so ayen krofo bi fe yi wo ma bi chiram yi o ma bi chiram mu hwa mo de o mu hwa mo de ni yi o ma bi so de nkyira mo speedboat bola ye de speedboat na da ne bola a platform kwa na platform kwa enya kro mu no twetwe no wo ma no tu ma ye mie kuro ni yese ye nkyekere ye nsa ma ne yade etimi si o ma bi yade na kan hu biom kan preach se Ghana yade na se yade na kan hu biom wo mie pa na mie mai wa nkyekere pa na nkyekere ko na mai ye ba tu ba we be kasa sa e be kedie ni onyina we adwe bi bra so to bi be kedi pansa pay so be nye kro na o nu agya kro na e pacha wo mie nye agya kro pacha ATS ato nye agya kro pacha ne ye woma ne asaba se obunya ma ye ba bemia mai eku asa awie no oba je chire so yi hwan na chichi kro we eti amasa asene ya dampan mu ma wati ye nipa ye sit nipa 22 awu our friends say we alugboshi o say hin o and where you waba na wana ka je nso ne bate wo pa mo nkọ nhwe mi preaching
anya nkom hye me preaching ye me preaching nyankopɔ de ni nyina fra ni me ka say nyankopɔ se me ka say don the word me opa yi me preaching be sham kwaku bobi fena me odi for be bana me ka kyerɛ me say me tin nsuo nka my hu nsuo we mo am nsuo nyansa kakra wai obadi ya we fa ne say amen omi adwini na ne wado me na no kwagye da aye preaching yes preaching yes the chairman no o say Jeremiah ko kan nyankopɔ asam nyankopɔ asam o kan no preaching no odi nkomhye ne fra yes nyankopɔ ya wo hu yamabo amen Sabusua ma hwe de hye nyankopɔ nche mo yure aba pose we area wo MP beba admam 5,000 5,000 say edinipa ejinipa nkwa rawusemu nyama mo bottle water mfase wa hoho se mo fanse wa hoho nsuafo bi mo asama nsu nsuafo bi mo asama nsu eso mo yemenim aljana we su ya 5,000 envelope ayo oden obadi emi adwene mu amen galam say ye kan wasama ka pe na man for toma no asi so okwadman my brother mesi men kase me yentu godo mesi yentu no kwampa so mo yere sama boy kromwa kromwa nyina hyensu galawi ye atiase onyakopo hu yembo amen ya dia mesi ya yetimu nyina ye nyina ye difo yes na fodie ni ye di no ehwo asudie nti eso aba ati ne fe yetu amanyofofo omo mfa o yetu mfa amose mo mfa mesi yetu mfa mesi oman de kwame nkroma kekere we friends say wo kekere tema ene tema choku odi ahia ka ho choku edidie ne wo awaba no so de na ya fa sase dawo yentwin tro manum oman yentimi ntrem when you go to China when you beje obekọ baby company aso ko be omo ye camera obekọ no eye showroom na wokurum company na nkasa pa no baby a fact ni won e hye nwuram industrial area na wokurum na wokurum Ghana industrial area na wokurum industrial area na wokurum obi dan chi pe na factory kakresi ho ese dum pempe so me hu se no baby we adu ese kate niam wa munyi company ni free ha monko ha munya hanum na tro manum ye tro manum ti bi party no ye adwuma wo friends say we oye adwuma wo suhu ni party no ye adwuma wo winiba oye adwuma wo pam yi companies ne kono to yes ka besi sande ye ka mfo sa nyen me hye wo nkom se nyankopɔ se me ka se nchi onti no wonti mase wi ana man for 30 ye di nyanya be wo se ye be wo se mo no akunya na ya so mokumi ambenya hoto opa obi times obekumi wanam oba try so be ye bibi na ka mehu kansu ye be yira chen sei nde mu nyam na me nante baby na me nkama sam na me wiem adwuma na me nko oba de amfanti ase ma and no bit you abam woka oti abam woka na asam anu wadwa lai you got opposition pe woka penani age ho do no so nya ba ono so ba pe no so nya bejo ono so ba pe no ono so age lai woka sa too much yen ka sam ben asam dada na yegusu ka oba de amfanti senka amen omi adwini amen Bible na me de kasa kire ono kasa kire won say yeah pedi obesi ano kwan yeah pedi obesi tokro no kwan when read the book of Isaiah 20:30 verse 30 Isaiah 20:30 me show mu bia me na me show Bible no me ya printing press me na printing Bible me show mu bia onye ko possible kan so headen o show mu bia what show man amanyofo no bia ye beto aba ma won a obeti ban a obeti nya beje ban ana obegina tokro mu tokro na ya de famu ba no obegina sa tokro na na mansa na when si tokro na o man na nsai ya tutuma om sa beji banu o ba de hu ya mo ba de plania the book of Jeremiah 9:1 9:1 verse number 1 me go dey be pastor yin kan chira me hwan kan bien kan ye me check be nya problem Kajan kan ye the state of the city na obi no aya no yi bia man ko onwa victims ni bi yi bi ba wona obi mame
oh no nso ni fa no na obi ko twen kese se no Ghana for Nyankopon na yad mo yes our experience kaka oh yeah e ba say next spring na ba ane de ba be check we nso ni fo obi bo se na kofo bi na ekoyi no ehu ne kama na say yeah rescue yeah me be ne o Ghana this was no wonya Togo be ko Togo obeko yo minye nsuboa be ne o Ghana no je wa bu nyina ko se nyina wo dream ko se nyina wo dream ba de wo yem to ka de bu ko Jeremia na wa na Jeremia na invest mo kama nyami to mani hwa Ghana Jeremia pa ba wona mai to yima na pese be ka what be show man no a no dey se me tie yensuo ene okwa ma se me tie yensuo ana ma ne Yesu bura aka be so ma ba wa fo na wi na to hwe to what you aka me get cry region ke transformation na de transform no e di we sem kola nsuo we electrify no te latin fosu enfianya se ma num ni ntam no mu jana se nsuo ya ye se di ntam pa na light na free nsuo mu so ni nsuo so nyada enhia asemo sino no asemo sino no oh no se beti yensuo ene se beti yensuo ana ma ne Yesu bura aka me so ma ba wa fo ma Ghana situation we obi na okon we lose control oni nda so bia e to obi na tubi ka ko hia no to ria wo mo yo wa do say who man no na area boys that's how I do so the one so bia so no the friend obi age no ti say ne ko we lose control ko yibra biom ne mo sa we lose control go back adine ba di so na adine ba no adi o de bon o be ho Dani apata da nsuo chese welu odi chese bibia chese agene nsam eti chese enida so na sa adine ko enida so na sa o enida so na sa eti di onu to mu bia ya ehun no wo hini amabu mfumi o ama ogman ne yade na kan ho bio mu eti obi eno akotwe no otiwa we eno waso ni no agene si do sabe o hwe men na hu men no area boys woman no we are boys near Jay who the materials and materials yo ana ma ne Yesu bura aka be so me man baba wa tafo na yene na jo me so me man Ghana me ti abreho aden yare aka no biom aka ne ho aka no biom badia ya wo hu yambo amen o man ti ase mra amen onyankopɔ yɛ nhyehyɛ bi to hɔ efi na dokoro yɛ ameka sɛ nkwaku gya efi no asɛm ma me sisi a na ba efi no so okɔ Bible mu a okɔ Deuteronomy chapter 23 verse 12 Deuteronomy 23 verse 12 chapter 13 46 me be ka sɛ mi kakra bi okay e kyerɛ wade bi ketewa bo ɔsi yɛ baabi onyankopɔ ka kyerɛ Israel fo yɛ baabi ɔman no omutim no omunya baabi ɛwɔ nsraban n'akyi na wafiri akɔ na hɔ na obiara bɛkɔ kɔgya ne nan nkɔgya ne nan ɛwɔ nsraban n'akyi na nya sɔsɔ wɔ wadeɛ mu obiara so nam anya sɔsɔ ɛdɛn ɛwɔ wadeɛ mu na sɛ wokoto nsraban no akyiri a akyiri hɔ a yam kaw na pɛsɛ oyi bibia wodi afune akoto so nsraban n'akyi na wokɔkɔmpɔ na wotutu amena wi a na wakoto so na wo wi a wakoto so na wakata deɛ firi wo mu no so yɛ firi mu ban so yɛdɛn kata so onyankopɔn pɛfi ɛmo obi hunu yɛ mu adeɛ kata so oba de hu yambo amen enne ne ye yesi rough enwantem ba bi na nkofo ne nisi rough na ara wo sama mi kan obi kasa irokwa ma de na pese o kire obi ya rough no enso na bi obi eyo area bi a toilet nyadan eni o te bush na nkofo ya den eni monti de bi kan o bush na nkofo area bi o ya to aba ho omni toilet we omni bi eti epoka kra bi na pio area o enwantem wo boys ni guys apoko shiti kotwanto yeah eti nso yiri se area no nso bunkama fo ya abakuru hi na ekoi eti nso na kota maami akosua mansa dem ya akoya abo ache fie ho na wura ni dem na enne one ne mehwe no e de no mo hwi mo hwi niama tem so man nyina yare no ye ti muni nyina ya ntiabo hey wa samin ma aba fie obeka che se ye ba ya akwa nsem hu na o ka kire yes body and fantasy amen you need toilet area toilet area oh no the apostle mantem na nkofo toilet tindansuo na nsu eto ya twini nyina ya den aba
and I once said diadrum monitor man temwa almost so I friends saying manhole yeah no so almost away no mu dia ye say no ma biatum na yira fafinte fio nso na be fio na nipa ne say yiri no ye nsuo ben ya yes nsuo ni gotamu nsuo ene ya ni nsuo ene niema fun nsuo se de bra yi nsuo owra yi to nsuo me okoi wanu nsuo bem eti we awanu mi santensuo ni kwa gaye because what be the water no that wo dia towo but the busum ba ko mienu ti ya de ben ebebon benya no aduru wanu niema benya no aduru Debi benya na hospital so what Ghana so sa do ba kwese mpanye dai no bed no bed. Hey, when you read the book of Jeremiah, no bed. No bed, baby. I was papa yaresano. No bed. Yes. No bed. Yeah, the yam yasem. No bed. 8:15. Obia trans, obia kwaba, obia ba oye drope. Twaso no mesement twaso. And the hospitals get HC obi be bia no. Why say akwaya man yosem to obi person be because all ko bie no. Obi epe the nfie na ndu pe obi ka che ne say mo ba ma anya hwenye de number to aso sa nyansa we ni nkwasa asem afi amayofo anum etu obi ba osemi so pese me so me yeme de ene ya twie sa ya chi no na sanka o yo mamba padi anka betie ni wo de mo obi anka so anya hwe onyamo pon no mi de wa be Yes. sa me so be nye etu hospital si no say twa another foundation Ya twasum je kan. hospital si o ni twa another foundation asem prani hospital si o ni say twa another foundation hospital again abewie we ba keke no Misi wa manga na sike gungura mu eche bisi ebo free amanone sike gungura mu emusku gungura mu hospital gungura mu office gungura mu wo benye wo bia betra radio station kwata TV station abeka say mo ba mo ya dian nye nyema number to aso nipa no okasa no onim nyansa Debi wajimi ma hwe nyima djuma mebe host ni bi o no mebe ke kasansa fu we are host Yeah, host. Now I say come with my program so far one year. Now what's it you know him? And I so some kwasa some we so man na edi him man no bi ba. I say no. I'm so be fortune. Yeah. Yes one for policy bi ama o. Omo de na beto aso nji we be de ye foforo. Ti kwan down near tie koyi kwa foforo. Kuma si no dada no. Ye koyi foforo. Ye wie. Ye na kanu ya aye death penalty road and what's uko uti anya yi a ye di hia mpunimpu Ghana si mpunimpu la mbesi ye kwa foforo aba de hu ye mobo men ka so ye foforo mistake o wie ba ko no so am your phone both two parties in now we nye number 2 aso yenya bitia ba sa dia na mo ya me chemo we yenya kati we yenya asobo fam number 2 aso dia na mo ya mo dia yetia ka to we nyansa bi anim mo nyama skanodia Debi skanodia ye sa nyansa we sa kasa fi we free anu mu a ye be hwe na obi aba we mu se ento aso when read the book of Nehemiah 3:17 Okay. Okay. Let me for ni Israel anya we ba no wewu no traso Nehemiah 3 verse 17 Nehemiah 3:17 what say onu so na Lewifo bani ba Rehum ebet obeto miemiemu oba ye no de obi ayato no jato no obeto miemiemu ebe miemia dada na wonum ni nchemu na Hasabia so babedi ade kila ebupen fa so safohini no so ma sida de onu so miemiemu so ba no beto ade ayato no e ma na bupen no wonya ntomwuram onu so na wonuanom Hinadad ba wai ko Kela onu so bedi ade ebupen fa so safohini no so ba bia yi obeto miemiemu si ade ma no okodi so no de yayato no wanya nto okwaya den miemiemu to so amehodo no Ninchemu na Yesu aba Esa Mispa safohini onu so bedi ade onu so be miemia ese onu so beto ade onu so Ghana nkwa de obanesi o obetwa new foundation so miemiam kai omia enri and
ana me say ni nyina ni fi amanyofo no okay obi ba kotra radio station akasate ano kotra TV station akodi atam mo nyare ana kofo na police we ba ye ana run the police we ba ye ana we na di we ba mo di ana matinya ye eti san sam no ye omo so mu say ewini nkrofo adene dia ene ye di ontimi nya kroba so me so dey maybe papa san nkrofo mi no we enyo won san nkrofo adi nyankopon omu so nya safo obo oh enu di fom na ni vo wo mom kwan wo mom kwan asem na waka no asem na waka no aka ni nyina asem na no to le bia play obesho go not bench okay coach in fix no no be do no the trifa na o trifa na musa otesu sa motew obadi ohun yemo onyankopon hu Ghana mobo me so on man no yare no akan biom Maria na kan biom ni ti ya ya Leviticus 13 ti kan babu ni enko verse 46 and adodo an yade ne ewo ne ho onyankopon kra ka se obi yare kwata yade bi bo obi hu Israel ma enu a and adodo an yade ne eda so ne yade ni se yensan yade a etie na ne ho ntie yade no ofre se ne ho ntie enu ntie se bi mpradua se bi ni wagu fi o yade ni nti wode ehu bi ato so se sa yade agba si besi ne ho ntie die ne ensie ono nko antena enti mommo ono nko antena obi nko dipa ko ne nkyai muti ayo de na bi nche onyankopon se eri bi okwa ne nkyai be sound osi mo ono nko anya dan ono nko antena esraba na chi no ono nko tena sraba na chi yes yade de kwans wa dan waba etna minim bi ti se ntoburo chakwala mezes e chakwala ye man kwala wo fi o ma kwala do because e be sam kwala no ti oba igbesi ni e de ade fita bi asram na ahye ne nso menu sa kwala we chicken pox the same chicken pox ti ba pe do bietu igbesi wo ni atu o di nkrofo de de nko ba kodaw dem ye mew bam ihye we na o adentia ya huni di asem eti dabani e betia se bu nkunta ya hwe huni di yie sa e danger zone ye nkwa ha wo ye dan bia esisi be areas bia ansu afom a wo de yi bi mame dudu na nje dan ya dan o dabi bi ye kiosk mpapa dan ne ni padam ne nsuo ni yiri wom he for them mo kwaso mo boss ada ni si enya for the ball a boy and back kwansi ensisi sa dan ni sa area en papa dan ni sa we nu de adwinya wo de ko ya gbamensuo na ebesia ko ni ebi ye nkro for kiosk na ebesia ko na dansuo na ebesia ko ni nyina area bia yem fan yem fasa structure ni nyede ensisi ho da bia bokom na nsuo area na sabre bia je e dia man nkro for gigi 22 series gigi 10 series je 5 series gigi skafin nkro for nchen obetini obi ne concession ye twama no ti say area no wan dey kwado wo say dey no ade load ana eh dey load ship ana say wo say what will start say wo Ghana pa we alajo no ha alajo me ka say ship afa ni ama o there be nya ship enya ship alajo no alajo oh say scarf for apa Scraps. And then you scraps. Hey! Kwaku, say you are black. You know what? Yeah, because Bakuru de anwani. Wow. We Bakuru bra. What you say? Demolition Nanko Pankasa Jin why then? Oh yeah. About your ship. Oh, Miss Ediaba ship. Ediaba ship. And your ship afaniama. And your ship afaniama. Container no money near maybe uncophobia as a good area. Cophobia out some to Toscas. I want the president to her. Obi an control them. Oh. Ti ene konti we nyina kwa he. Ekofum. Eposu be yabo. Kopum. Mon the state of the nation. No, Ghana. No. Ghana ya de na kan obi. No. Ya de we ya da. Enso yiri wo Kwame Nkrumah breso. Ebeyi Obuzi apreso. Ebeyi wo na dan kwani papa penso. Ebeyi wo champion penso. Ebeyi wo Obuzi apenso. Ebeyi wo Jerry Lawrence first second anyway. PNDC 1 and 2 3. Ebeyi wo nyina. Ebeyi Kufuor penso. Ebeyi Nanado 1. Ebeyi enu Nanado koi. Ebeyi Mahama 1. Ebeyi Mahama 2. Ebeyi Nanado bioma bi. Ebeyi ti da ben ya de we ye chronicle tom.
I see a trans in your few young Sabi near someone once for who said, Bakuni, Manika, Canada, Missy Ghana, as I say, eh, on mine, baby, better courage, not choku, obitimo. Oh, almost obitim. I'll beat him almost in Wada. What your transportation? Free delivery. But your pen at the Belandi. It's Landu, baby. I want to tell you when you captain you. That be that you. Way as a drone. System Ninja. System oh no. Funi we di any kwase mo man no. Funi ni nye. Mo dia contract muni zuna yo na mo twam wo. Mo hwe na wo prepare ni ye. Na asam ne kodu o mo say ye hunu hwe. O mo kire workers fa om. Ba so zuna me fo so mo nam krom. Yeah. Na workers be na ban afa o mo assembly ni mo prepare krom se krom mo wan. O mo ya o mo ti fie be mu. Koba no fa party members ba ku mienu nyansa mo smart workers. Body I went fanti asiamra. Amen. Se zule for pay na nya mo no mo nka. No mo so mo ye no mo ye dwuma o ma bi so. Oh. Dem kwala na so mo ye mo se. Kwala boni be no aye. Ni boni wa ye ni se ya wo se Ghana ni ba. Ni boni wa ye ni se ya wo se Ghana ni ba. Ni boni wa ye ni se ya wo se Ghana ni ba. We that you better can say you are proud so you Ghana ni. Na say you should fan 3 times the honey to be proud sir. Joe fat 3 times be that proud. I don't pay fisherman. About yemi adwinum. Amen. O man ti asem. Amen. Ade ye do manage craft ana. Aye dey do mo microphone team. They say basa na to plans o. Ato plans nkwa. Ato plans nkwa. Why she? Plans nyakopon na di enwa for fit to the sense nyem bi won na dey say yekum. Enso on fa say yekum ni mayen. Nyem bi na say yekum no on fa say yekum ni mayen. Cause light ye adwuma. Insure say yiri. Ewura dem nyina na so light ntimi anchi ni pa. Insure got yat for ya. Yes. As it will bond down your pass. Nia, less India, or cham you will say a transit bring and contact to Niama. Yapanya, yeah, my gun, Yapanya, I mean, no man, the beat. The dear ceremony. Yapanya. The demarcation bazaar. Tata. Demarcation bazaar. No. About the infantias. Amen. What me adrenaline. Amen. On Fanko, or me adrenaline. Can one TV no? Baby, a journey yet. TV. What me adrenaline. Amen. Now, yes, one a difference of bandage. One, I want to one with so quite normal chat your quagma. What chat him your quagma? Over for me, my own day. Ah, now the people for me, bra, your bra penny, you, bra penyaza, you, me bra Joe, why day, me bra Isaac, now me really one idea. Ah, Yamayan Ghana memoir. About the young mobile. Amen. On fantasy, amen. It won't fall one in Tonchain. No one shall man, I'm tram ye. God, my way, I will be Kunipa. Yagopoangas, I will ferry. Nagopo mobile. Amen. On Mantias, amen. I will Tassi quite Tassa, who Pemu, or Yagopon for 1 inch. Amen. Who mobile, Amati, who won't for 4 to from. But Yamantias, amen. You threatened the Baba Frey, and I'll show you preaching. When I'm catching us also from Kosha Hong Kong. About Yamantias, amen. When you are dreaming, amen. Uncle who's young as was your child, your Tibia, Mrs. Sophobi, Sabri, where Tina Jagana to a shed. Come for them, Efa, a country when the baby went and the basin away, as a coin or not to corner, quine in sure you have, none the members could have been tried and as we're just that or man situation at all, and also football Hong Kong. Because Yankopo Adaji. No be a can Grandia and Yankopo, ye be crap, Frabo for some messing Cobo Mwagana. Okay, Robin. Who was a Robin? Robin. Ah, one go. I'm not so afraid of what's about for Mekagana from Kogoba and you're Robin. Robin. Now be at 11, but not what now what offer. Robin. Hey, about you, Yamabo. I mean, Omia dreaming. I mean, huh? I'm off on a striker and I say, Okochi. Yakuponi time, Debbie. Yakuponi time, Debbie. So, man would do about America woman, Canada woman, Morocco woman, yeah, Argentina woman, yes, Brazil woman, yes, Netherlands woman. Belgium wom Ghana nkwa komo a yankwa yakofa bofo so messing ko ekaka won yankwa ko bo na ne ko pote so do na den na Italy nyum Italy anko bi Italy Israel kwa anko bi yankopon ko a
Wow, Saturday women and mommy, my brother, Miss Silver now, my way. Say, yes, you're showing your Juman, you may say, yes, here, and you I told the Piazza for the check, maybe a trans one. No, and we would have sure you say, or we shed that crest or cocker sembi, and I said, Fension, dear, and your Kamashan confession, and maybe be out to Monko for me, old Winimra, Naimo, Biamus, and Michelle, and the brave, really trending. It is bad saying football. That must be black goes no. Yeah. Now go with me on you how. When you just want to school to be to Liao. Mabacadum. Mabacadum. Why you tell me about show? Yes, I lack. Yeah. We mamma catch out. Winima. Nagopo Mobo. Debbie. Miss one upon your leg. Took a transfer now for Jan. No show football. Come on. Wouldn't even answer. I'm telling you. Sure. Minister Debbie can I want to myself. Now answer. Go and listen to the word of God. Yes. Now go to football. Ah. I mean, read the book of Jeremiah. Okay. Jeremiah 27. Jeremiah 27. Verse 15. Verse 15. What's the mean? Sumawo. When you pass one Suma, so phobia to watch football. When you pass in day, not some year. Now one other. I am so for now. And I want you. I know what do me do? I said, I'm going to put the question football. When you pass small, there be. Also, be I. Not easy, Yankopon. I see what's me, Yankopon. Is Yankopon. One is Uncle Bonnie. There be. Is Uncle Wake Up. There be. Show home. Qualifies the problem Israel. Yes, shut it down. Above one qualifies now because he's above 20 million support Israel. One qualified. Nagana. Shantia Yena Yankopa Wadom. Money be a qua. Monko Koyana Mon Fontaine 10 1 Kakaka. Lucky be a bit money. Now in Crawford Bompire Magana. Ghana money now come the football at you. And you was off for Debbie and Magana football. Sabi Ghana Besha. Team no coach near coach. What? And you also from the coach team. Any uncle coach, uncle coach. Uncle coach. What? And this also for Jano Jabba for to no football come one. I'll pretend. Yeah, a turn up. Jeremiah 28:15. At football could win some team to chile. The first King. And my ultimate children, dear. No, I want to watch a children. A lot of us than what to. So you word you may be. And they say, I go for football will be who part our part. Nana Moji. They said, Nana Moji, Munyam. They said, I love us to get the wire. And I coach you to get Munyam. They say, wire. What's up for some sword? When you open Mantias, what's the can't change you for the Sumawo? On Suma give for Bia. Mean Sumawo, Meradia. Opa, Kochaki predict and win and go for predict. And make a show. And then sink a crank for the predator. Okay, sink. I already as a woman. And Crawford the predator. Echo pet tennis ball. No pretty color. We know that to gang. Question was your mammy. Not at all. A 2 1 2 3 pennies away. I mean, Autopus so predicted. Pirate is so predicted. Just and when you are predicted. At the patch of one. Or may Autopus. Abba. Prediction. Predict and win. Proper predict. Agra Mwedi, Nipako. I again. I again. Jeremiah 28. I need to pass some Debbie. And the I then was off for free. What cause who Bushamina you preaching? And can you pass some more? Miss so for your make it sound when you be a tent. Yes. Or show in a to a family pet. And you already the home. That's a fact. Yeah, Obiswa predicted. I sent for. I'm wearing divo. Ule ibi mami me fa di benjawa. We obiswa predicted biwa. Be bi abai. Ye prediction ni bi. Ebi ni. Yeah, sink no. Hindi so for we do we eji. Yeah. They say ni nyina preba bru na ide. Atom. We moloko di Brazil. Sink no dey, you know. Yes. Is it blue so we need to. So for Ajana wa. Where Ajana two. Now so the mother Ajana two. Where we need to. Hey. Ajana two. Obiso di odi ono so dia the content ono so creating no. The content no. Is a black ranger 3. Yeah, cause
Blue so nyatre. Egwagu ye do asi die mo bi ehu de kosi ye. Na de kosi ya de say. Predictemi. Wa odi akọ no. Obi di oye no. On top of so de ho. E no ma ko fa akọ so de ho. Akọ yi gan, we flag this o ma we flag, we flag. Now the agina say ya. Oba no so flag no. Pe. Yes wa share flag e be wini. Eti we nya dia sabim pre ya tam ko transfer there. Debi. Oh yes, I'll be going when you must you. Oh, Muguda. I saw for me to move. Me can't born once a man, you know. Still, I can't want it. My big woman when you must. Yet, no big woman when you must you. And you answer for us or no more. I bet you have been kunta. Oh, my Jimmy for us. Young Quackon, and we are going to again. Accordion is. I could pay a blast flag. Obi prediction now. I could you know Opeja. Yeah, so Sambo on boy. That's what you're saying. Papa, a card go coffee. That's what you now according to Opeja flag here. No more blasting what you're saying. How about the Amantias? Amen. Me patch when you read the book of Jeremiah. Okay. What's in country Jeremiah's very first say 27:15 he say one summa binum what's in Suma? What you the Muslim your man situation you yes. What could me tell me as me yana mempo? What's in Suma? What's one no pass him now? One hour did me the action control. So for now be in April. Would you in your papa so that me aqua Konako just for them. Nako Kasi. Hey! Mungu ya safari ya kwa sampacha body ano. Please we. Kwasi. And because of that intinu. Ama church members are done dying. And done dying. Who need one done? Baby. Man that church members. What kasa? The amount to suffer for so. Yee. Omo done man bet church members. Oh, na nya bring the odi. O ti wa yi wa na so nyina no. O pe de be free soft phone. O ni rush soft phone. The coach bet. Halfway. Can we say member ni didi a we a hero. E did it twice or 3 times. We ni pa kwa we won ni so why. Ati. Why am I kura? Tu de mun twaso ana mo hihye nko. So for wo do mo agim no. Obi a ko percent wo. Abamishama. Ba de hu ye mobo. Jeremiah 28 Kasa verse 15. Verse 15. Odifo Jeremiah. You are Jeremiah 23:21. Okay. Ekachire odifo ene na say. Ya asem we odifo Jeremiah kache odifo anani ase. Hanani tie. Ewrade nsoma o. Me pamcho odifo bi timi kache nyonku difo so odifo we komisha we she de oboa. Ewrade nsoma o. Kopon kase ye mehye sankom we. Aya wo no mo omadi omoto atosam so. Ma ye me omani do mo ho ya to dan. Atosam so. Enne Ghana ni kodi dia. Osimi kokoko to. Enne we just obi ko sabi okojare na kwa okobisa no so for the type of toilet one yan. Oyisu to. Me say kamen kwa ka obi be kayem. Yes. Me say kamen kwa ka obi be de e be kayem. Anani etie. Osi anani etie. Ewrade nsoma o. Nsem bi wa so for mo keka nyango pass won soma mo. Wona wo mo man. Eya mo na mo ye mo man no. Edom ho atosam so. Mo na mo ye mo man ni ne wa to atosam so. Yes. Oba de mi adwenu. Amen. Mo ya mo man de ne wa to atosam so. Jeremiah 23:21. Ghana ko ye ne bi nya bie pe nya obi abeja me so for na de Ghana ye say e ma brother mo nya yo. Mo man ni nyina akoma. E so man akoma ni akira anko bi ntwa hwingu. Oh. So man ni nyina akoma ni akira anko bi ntwa hwenya de enwu. Ate. Nyagopo yawe ohu ye mobo. Amen. Oma ye ntiase. Amen. Man ni nyina akoma di akira ti mo fa man akoma ni agro sa. There be 23:21 Jeremiah. Bible asofo. Man smedi for no. Nyagopo so won so. Yes, what to America. Agifo ti mo ye sure say Jeremiah mo de o be ye ni. There be. Man kasa man kire wo. One kasa nkyem some question football. Mo the situation of man, mo the state of the nation. Mo the man no Great Accra region. Mo the man ni, mo the state na yetimu no. Wontimi meka we wansam na wo koka Brazil. Ni ko wansam. Wo koka Ghana. Enya Dubai no. E Dubai ni. Ghana Dubai ni. Eh. E Dubai ni. Ale, anani swimming pool ala. E Dubai ni. Half o dale. Eja to half. Na nsuo so nsuo. Ghana anwasam nsuo ato na nsuo ne yiri no. Na eja so to one side. Enuan man eja ahyem magya pade onyankopon. Anche chemwate. Bani say ya, obi agya pade. Betrashio. Yo.
na ka kan ne ka obi ye na kan ne friend Dubai na makoka tete Ghana yeah Kumasi friend Garden City. When you read the book of Isaiah 62 verses number 1, Isaiah 62 verses number 1, verse number 1, who are mine ni cry at Garden City Kumasi Abba Zio dachi eni onyam o hwe Ghana dachi ne ni monyam Zio nti o hwe se ne ni akyekye Kumasi Meri muama no Abba Yerusalem nti o hwe se ne na Ghana kwa me kuma akyekye tama menye kom Abba enim kosi se adentia ne tiri ne bepie ye pese the train ye kasa ye pese ye ma de nyak ye tetefo de ye no ana ma ko na pagya na ye kama no na kita dimpa e West Africa kita dimpa wa Africa no na ke pese still akwaso hrensa sa de tiri ne bepie ye pese kan train ne bepie sa ade tie han na ka ye hunu se Kumasi aye se han nkraye se han na ne kwaja da se tene se han tamala ye se han ni efi ya ban capitals in getting ya bas still region Kofodia ye se han Suhuma ye se han asima etima kasa ye se han odan ye se han na manama be hune tene no fe go free country bi free amanoni country bi na oba Ghana ha o be hune tene na oba hwe Ghana ene Ghana na opa mu sama yofo no mu mi sama yofo no na Kufu Ado penso eni besi nne omampanyi Mahama penso mu bi sese o mu nya wo free amanoni no mba aye hifo no mo fa obati ni announce se kwa we omampanyi a wa be sa bro kwa we block obi ayede ubefa mu amunam ha mu kwa mu 37 no mu ntimi mfa ya block no dom twa ho ha dom Jubilee House ne nchen ha twa mu hye na Ghana na ye kama de ama wo mu befa mu kwa bobroshi mu fo mu ntwa mu fa kasoa ati mu fo mu bo mu road wo na mo ja ashama atwo mu fo mu kwa ashama kwa ye wa ashama life te wasi na tiri ne bepie sa ade tie han pese ko man no obi framanoni no be wura no hu say yes enya kranko ne te sa sunya de mbom mi bom nsema sunya ne de it say dia me ko ho de ta say dia enim ne kwaja da setene na ko man kwaja da setene han kama say do ko man no ne countries ni dia wani je na manama be hune tene na be say China because found maybe mbo China develop my brother first get the China dia mawa on the Chinese idea with the Chinese phone and now be first and go be phone belly China share and then China who to China who say yes ajiba bia what for China opa call about 2 months time back on the 5 months time no oba kono ade ohun ni so frabem Ghana de oba no de ohun ni na say Omanye yetimi ya kwan no mampanyi oteso ne pen so kwan ne se wo ne pen so no sa ka che se montoma me na me san be kwan no oman we oni otiapo dabi oman otiapo oman we ya omampanyi ti akonwa so owo power no wa ye road na se wo ne pen so no asa be gire sumpie se montoma me na me san be kwan no kwan na wa se no wo betu bi ni aye ne da ho ense kwan me kroma ye bi da ho oba de enwe mobo ye nimu nto aso ade dabi oba de mfa ne senkan omi adwini amen besin the Ghana da so bompu ni mpu ye bompu ni mpu ka ba na wuhiaka de bias ye wo planners de bias ye wo nkrofo asa bi producer wo tima bobew omo ho but ye mbisa question say eye sikadie ana atwe nkrofo ye free akwam ye wo nkrofo mutima bobew besin nya kwa Ghana kwan yeah, the my contractors so na contractors with diabro because we be 10% in am so contractor no be obi percentage the contractors can anyere and a contractor ko be wanu bebre so agement na dey every some that dey sim preacher confirm from me sam enkansem ko for tie me papa Baji ebi ma so for kwaka chom members mo ntie me also for oba no wo tie me papa we who say so for be di matter wan tie me anka ba dey di matter wo tie na ati dem kai ti na di matter go to tv video prekope me kasem bi emfa me wo bra won ti oba dey mi adwunu on fa ne senka ho amen bible say hwa wo man no we Holland Holland we said this odo nso ye Holland wow Holland FN fell yeah what anu nsuo ni be fa akro mu no e do maye no
I say a tourist area. I see a human no man. Where keke a bit me a tourist area. I said in Prediasa. Nkwala nkrofo Germany wo ho. Wow. Ko obi man mo nsuo ni be fa kuro no mu. Eh, ye wasiesie no nkrofo kwaji wani. Kwaji wani weekends, kwaji wani. Oteto bi ntia bi mu da. Private man because obeje is see am fa ma no da. Debi. Ke obi asiesie ni man mu. Wa you for go. Omko. Kwaji mani. Go. Nsuo ni be fa kuro no mu no. Ke do ma yo nsuo nyini fa wo mo. Eh. Nsuo nyini fa wo. Efei person kokwe the legends yeni o yeni yan kwa ya delivery ya ni best fa krom yan hwe ye guani de bia bola delivery yan kwa de bola delivery de bia ni deliver brother bola de bia bola delivery de bia ye ja bola kwa eni o hwe wo de we fa company bi sa say o man we say sabe ne yade no sabe so tiapa mbeka meti entiapo so man tiapa mbeka meti o man ya papa na trans be ka chere say e na mabai na we no ma wo kika sanse na popon fa bo ka wa dum ni ehwe di so ye hwe ye pentobre kontu ye pentobre so the same thing no Mumi bi se kwase say we adaga na mfi ahini ache sa Odo River we adaga na how many years ache nyenne Odo River we oni mahama Odo River oni menado ai woni mo bia woni mo bia woni ministers woni mo why obia ba we ni trim so be bi kura we ye pro pa no bi yes project we kekekra be pa to ye project dia ni kira mo mo dia no ye ko o ma bi so dia ni Amsterdam hwe o ma bi so dia ni Ghana ni on to kwanda kodu Amsterdam no hu sa dia o timi jam ba 2 hours no o twa selfie obetwa ya bebo no sani pa no o twa selfie ni so no obekom no odwa amanyokuo bi yes o timi ma meka ncha na wa yofo se mo ye dia o ma na boro wow why pa no ye yan ye ho okay yan ye ho edi ho aboro yan ye ho omo ti we nso yin fa wom with a good Guinness system hey live boat it is so so yeah the live boat and kiosk eni je kwa chese wo ma we mu a chese ube wu a na chese owu na ube wu ni ye wu na fun nsu ayi ni won kan what nsu ni ntira mo hwe na mo hwe ya de beba ade nsu na eba ni nsu krojen dabi ayi nsu krojen kaye de wo fuse we nsu krojen dabi fuse we nsu krojen dabi otipa no ena o man so ena so man ya de ntino yo sanyi mo ebe obi susu na ho no so kopena no aduane efe mo hwe de asi o nyama na afre efi no na obi kopena no aduane Nimremu mo. Dabi. Nimremu mo. Nimremu mo. Mani ntiye. Na de ani ani se ba si ejeja won. Onwa na du abato so a. Sebe mpraduasa. No agi party t-shirt. Now your man friend say, Dancing $100. No agi. Ana 500 no agi. No aton we ton so. Tankrofo we one na dance higher party boys. Ani so mo yi gotemu. Aduane no. Ni so mo yi gotemu aduane no. Na dia me say ya hwe ni afi sabre koi enso de beti enuane be ba kuro ye beton ye mankrofo nyina no ye misas because obi ho a sabe praduasa enye de wo yi ne gi hu okoton okohoro ho mo hwe ya de be wura fie debi o mo hwe ya de be wura fie man pen for mo nya bribi o wa mo nyina nimlemu mo ahokyere munya bribi o ti won de ba koton ma se be wura wo ti fie o be se wei bi won ko bi o na be wura fie because of nya di kwa nobody don go be say kebo akoton na fo be tu agusu man pen for munya bribi o Maria de na kanu Tuamo se saba abeton. Tubebo
be jet traffic him. Do it one copy. Super fire dear. Body of Yamabo. Amen. Amen. On Fanisanka Gami. Amen. Baby Janin, baby Janin, baby Janin, baby Janin, yo, baby Janin. Was a Joe, Muya, Allah, you got her. Muyo. How about Crabesi? Shipping how about Crabesi? Shipping how about Inshona for home. Habo, Inshona, you habo. Inshona, you habo. Inshona, ye. Don't Tiana so di bola ko tutu baby rough. Haboni. Bishi haboni. Na beka. A man for this first speedboat papa na mu josu. Che se kolebo se. Haboni. Na bro wo semini. Haboni o. I'm fishing abo. Body of Yamabo. Amen. Yeah, man, look at the book of Proverbs chapter 14:34. Look at Proverbs 11:14. Proverbs 14:34. Who are Proverbs 11:14? Na me fanka semini entia. Now for Psalm 33 verse 12. Tebabo. Proverbs 14:34. Tebabo. Say the name of my son. Training ya ka training ya kese obi a odi mra so. Odi mra ye adwuma. E mo my so. Nipa woman ye de mra ye adwuma. E mo my so. Mo ba ni pija. Na enkrofo ho ne bone. Na se nkrofo atimamufo no ye troma mu ye di ahohorasam e wo man mu ye di bone wo man mu a e twoma ne san. Yes. E twoma ne san. E twoma ne san. Enne Ghana memu a me se ma dwen ba ko a me di ato ma ka. Wusi mu ntie. Me se na ka chem se ye ngu ye train station. Na ne bo mama ni. E asemu. Na mo wi na mo di na mo di be replace. E asemu. Our mind Kwame Nkrumah is a beji bible near train station. And then Yansa for bre train station you same of among country me. Kwame Nkrumah bre yes beji bre no train station in Ghana. Yansa for na ba no. Yansa for bre ye ba ya ye bu nyimdie no wo no. Ye ba ya train aye dey free Ghana. Ayira was system no. Awo ko amana develop no a omo do ma yama ne no ma move to subway. Yeah. Na masase ase. I know where subway ni bi amame. Me to kwa ma ko fu bi pen. Pa die mu yemo bo. Amen. Senka sa train station we ya da so wo ma animu a anka nkran choku sa. Da bi ma di ka. Me se ka express road bi anka mu yi. Anka mu timi pa kwa ye kwa fofo ne ye pai. Yeah. Eti at the same time you said the train station sa fa ho a. Nam ho kwa because kwan na mu pai na ho na mo sa be ye den. E de beto. Ni asa akofo train station na sa back. Ni anya kontem dantem. And commit na ye dwuma obi betimi atena kuma sia ye dwuma wakra. Obepon akwakoda on tran crime man kran choku. Abi. Misi kobi betena grassroot dro aye dwuma wakra. Yes. Maka besi na musimu ntia mi. Musimu fire. So me can say that says the Lord. At the point na say me meji obi esi kan ka say me hye nkoma mamo. Na so masema maka wo ma we mu no. O ma ne betu o ma we say musimu amfa me nu asema nya adwuma. Nyankopon ni mu bi ka papa. Ha. Mate. Misi dia na aka mu a train station ye jai. Ya condemn no hwe. Baby train nam. Ah? Man na develop no. Tibo kwana mkofu bi na yam fe. Proverbs 7:14. Tie Bible. Dia akwancheni. Baby akwancheni no. Oman hwiase. Oman hwiase. Na oman nwe awo agina tufo dodo. Tufo wo tie nyansa. Ya kam sumuntie. Yenim dia how? Yenim dia how? When train system ne from anim. Nukra one is komuna as me see amanyo minti say one is say go two party kra pomo cassette omo ho rain reverse rainway ho debi obi anka ho bibi ada na be komuna say ase omienu nyina ya adwenkro so mu gusa system no be komuna ebia be omo ye transport business no nti omo yi free one dia kwan na so bibie no akire say be see ye wo train system no ho no a yentimi nya transport train transport no enu akolon journey e me ye trotro ati ase e bi mo bi etini afia sentegua ye adwuma wa because opon a e just our best one wa pam e speed ofriboliga e ba kra be ye adwuma no ko ama hancho ko be hadan wa on be hadan wa metra eh ka
cars soon no so krom because I know so krom and tiase o mu say bebre be pa come ka o train stations amanyofo wonti akwagimo pack o train station no a fo train no abadwuma eto abadwuma wie no pon say ko fo train biom no say fo train no akwa esi na fo afa de ka o train din short distance no dey do traffic mbakrom ba de hu yamabo why na sim mu no why ya ti kwani ye yi no ye betina say yi afa ho gometu kwa ko ba bia wo bekọ no tese ba but say alarm na bro na cast nyina ye den a block a train ni twam wie pe na ka kwa so ya man kwan ma twam akọ ti ye hu nyan say yi kwan no na ke yesa ade ne ya say ne yesa de ton ha chese gua no be so no ka je resetting no reset ye ye resetting train eno so ye resetting ni bi ade na ni ho no na wo na ayira no ye resetting ba no oba de man tiase amen misi oba na be ya de konkron ba koto no bi so anya hwe kura no de obe jato wo no e kasa ma o kwa me kuma esu o kwa me kuma osu na do dan kwa ni papa osu kwa ni papa beto railway ni papa beto train system bani penso bi ni ho adiase nti o kasa se me ye na me ye so party na me so party aya na wadwina kwa kire bi sa kwa se ade be na mo ma se no na me ye party blue na me ye party simesi we be ye nya party se mo mi enu nyina mu di fo obia di fo mu mi enu nyina mu di fo hwe no wan ka so bedum tin nyakopon fa body ncha wo dia remote no ya be gi ahwo mu mi enu nyina mu di fo Kumasi road na chokui adani accident road antika ye wo we first say train station wo aka be Africa train na mo de akọ my am abetu say obi aye bia to wo mayi na de nyina ato on scraps so mo da so kasa sira manyofo da so kasa so mo ye biribi na nyema mo jegu nwuram maba me ntoa so na agya to nwuram ets na sai nya se o mani sika ko na ko poso obetua yenka the book of Isaiah chapter 3 verses number 13 let's read the Bible verse number 13 what's Awurade asori read yes poso asori obediasem wajira ho bebu oman na tan obebu oman Ghana tan Awurade bebu oman ni panifo aka se obebu atan keke oso be start fi mu panifo mo so ene na safo nya what you say be start fi sika di obedi o do maka wante oso be discuss so be dey yes obebu oman ni panifo oso bebu oman ni panifo atan ene asafo hene na tan mo ya asafo mu papa mu nya misura position muna modi bo beturo no muna manya tumi na munya bisi wo fa bi nya position to fa tutunia ma yie wo hu nkwase awuo ofa tutunia ma yie na katua boni wo ho ofa tutunia wo fa mu de wo mine no first wo nkrofo no eye nyama fo ofa tutunia ma yie muna modi bo beturo no se oba ni bo beturo national cake ni mu nsam na wo mo broni asadi obufie mo brofo asadi obufie mo ye ba bia nkrofo nyina eyi nyani di yima me nkrofo wo fo sai sabi abrochi nam wo sa wo be ko US abonte so ma sabre o be jan kwata so yi sare we debi ensida kwasa de no ko yi kwata no efo obi we di bi da obrofo sede ofie na mo brofo we na sede ofie muhuru de na mo pete be ba ni san ya trase atwem sabi ya mafo du abonte kwaku ja ona yi fo from amia anko mo packet niama wo nsom muhuru den ana mo pete be man je hwe ba bia nkofo wo ni hwe ba bia ni pagu muhuru den je na si ana mo pete be man no mine no we be country bi sade obi edu be ko we hu da debi de robata akwara hyenachi go be die nti edi sade we nti na kire se o man nti ye yes wo de fa ne se me ye politics because obi person me kan anya politics wo person ye politics fa ne sa kan se de tie na me kan se de tie o yes de was se gudu bo adan nti ye no ana we wo kaso ye die hu so okoko die nya nokura okoto Snapis na mu. Baby who caps na ko no mo huku ni. Amo huku. Ni ama huku. Muhu dai.
Wom nyina ya jinifo. Ana mo pete me man. Nye peche man no. Mo dwere mo brofo. Nye dwere mo brofo. Baby e jani nyo. Da bia. Onyankopon ye wawu ye mo. Debi. Mo brofo se di omu fi adwuma ni ho. Debi. Adwuma ni ho. Ubetizi abodi ni afedi pase wo baby ni pani fi asa so form so ma se ni fa for ni ya. De bia hye nkrofo bi wo krom. Sana ma yo fo laugh akoyo. Sa na tie. Ubeti onyama bi ba ya fa. Ya fa ni pa ba 5,000. Ya fa ni pa ba. On bodi na ya ma show. Ya, sa nkrofo. Ubeti ka hu mama wo. Debi. Wakasi hu mama wo. Asa Ghana da di for na me bie ni fa for ni ubetwa ya. Still nkrofo na nam station no amo na so na mo. Ke di fa for be na ma bie mani no. Kebi obi. Afama okoton. Kese, omo fa de se onyankopon amom dwetri. Sa na o me fa no. O fa se nyame ama. Oba de na di adu mo. Ba bia du no. Ya Ghana edu no. Obi so obi atere nchem. Yeah. And am obi so ayeye. Na be take away as a disaster. Me kwa me tie me take the disaster. Me say o man yare na kan ho bio. Aka ne ho yare dada. Obi fa we say disaster me. Yempa ho duro. O man ya ho no be take away as a me Ghana. No, me catch me play. Me say me nyintu mu da. Me say yare dada. Etim so o man yare na ide. Aka ne ho bio. Nsuo yiri Ghana nyana. Afi bi Ghana yiri yan. Ase jam ya bi papa bi anya yiri na yiri yan. Nsuo so anya ate. Debi. Onsa wo wiem. Me ka say kra no oguso pete. Abale say de wa hwere de amawie no. Ye ma sa hye no. Te fe back at odisi be wrong place no. Okwa be so say ma hwe ni ye na say. Oba position yama. Kowe nkrofo mo de o mama ni wa village. Na me kan nyan kranko wo. Nkronkwa kese bebre wo so nsuo du to yiri. Nyakopo ya wo hu yamabo. Amen. O man ti ase amen. Me dia me say momoye momode ne nyima atia kamu achia no. Yes. Ye ntete nye da obegu buda mienu miansa muaw. Debi. Krone chuku. Yempene tobre. Abop. Krone chuku. Yempene tobre. Ati. Ya bop. Ya fo force. Nti yesi utimi ye bi e be twi grofa kwa chiri. Yo man ni mu. Ye twi kona chi. Train system no fambra. Ni rani sa we na papa. Ebi ni ho. To be not run the club. Go be from a contract. No na me kwaka no dey ka say and a verse I be from Tema to a verse Accra. I go for Uber way friend. Train Uber way. Obi ye be from a center gba. And na mu ba fa body ni na mu ba fa chima cross fa kodwo fa mu ni na mu bakra. Obi ye be from Tamale. E dia ba. Na mo nyama na se mo nya one day ma be you preacher me say e ho me bo wa kopem se me so man ye baby. Yes. Ayo. Ye the bus e be si kwan. Na kwani di ewo. Me say de betimi man konfo akwachire. Ene be mo obi sabi impreduasa. Watimi asi dan we. Betimi atra sabi achima se manka sa ye no akra. Yes. We sit down on the chrome. Na the first achima se manka se nkotwa mfia wo kwayem. Na kwayem no. Na tre be yigu achima cross. Ye de ka hwefe kwa cross dia besa man chrome. Ukom achima se manka se chrome people so. Amam from no mo nwen kantan. Na mfia na yakofa no kwayem. Prisia. Na tre be yi edibu across. Ye de ka akofafia across. Edia ba people so. Ya be yegu people so. Na when I win basket na akoto mfia no. No one win basket. Awa kra. Eko fam mfia no free. A friend say Kantamanto. And then mfia Africa. Obadi ya we hu yembo. Amen. But I want to tell you, Mr. Adunamamu, it will be a person what translate. Obi a person what translate. Problem ni nyina. Obi a person what translate. Ke kaswa na cho kaswa nyangobo na ya adumo na kaswa biem eni bodwase ya bomu still a choku still a choku
Obu a won this nye na jiso betra o. Ko checking crofo a 7 pledge. Opa, one na what them and one na what bonti. Opa mo pa mo check mo na mo ta yes sense. Mo check na mo we. Nye so we good them no one pay for the doors. Abonti or crowd. Abonti wa crowd pa. Me go commercial break up. Me say abonti ya dai. Oh crowd. It asem si Ghana abonti for problem pa. Yeah. Amen. You do body hours. Amen. I don't be aware mu nyansam for why. Because in maybe we have kasa ba kumi enu yesa. Say do no so fa so be na wo so. Ewie mu no nyam dia. So mo ewie mu no nche da nyam dia sa. Yankopon hu yapobo. The book of Job chapter 13 verses number 17. Job 13 verse 17. Muntie me. Nanka muntie de mo me Nanka muntie de me wo ka na mu dem bi asem ni ku. Mo ma sam enhye mo so. Obi tibi mo bi awa o. Dabi. Na me ka kire mo tibi. Wo pa kat wo yema ye den. Me bad de wo. Omnyamfo ne mo. Me bone ne me mfo ya Me mfo so be na maye. Aka mu hu me na to ne me bone. Munya sa nyema na bia adu de sa nyema na tu na anu bi na chi sa munya kra bi. Hallelujah. Amen. Obadi hu ye mobo. Amen. Me se ba bia gya nya oma ne ntiapo. Ana me ka kire pray. Me se ntiapo. Oman no ya kwanye. Enye. Ya kwanye. Oma be se be nsuo pete kakra pe na oma ne kwanye one way. Ana wo hye no so. Serious pa. One tenkra, one tetema bonte. Ye ni service road bia. Dabi. Ma preacher kan wasem. Oba ko Ghana yare ana. Na ko o mi man Ghana. Che. Ha? Can you forward? Ghana can you forward? Oh, tapi bebre, Ghana today. What check it na? Oba de hu yamabo. Amen. Ghana catch. Topis go Ghana catch ya na. Tapi bebre o. Onyankopon ya wo hu yamabo. Amen. Ajenye ne ye kan asem ye preach the ye kan ma mutimi fa bi. Ebua bebua. Yes. Me se nipa gua ponte won kra ponte so nipa gua ponte wotema ponte so ahama ponte so mo do so che wo fie. Yeah. Mo pa mo chake we. Efie ne kakra. It is nsem bi se si a mo nkan so ma na jija. Efie fo kakra bi. It is nsu yiri. Na se yiri fie fo ka ponte fo a. Enye ya terenchem kase. Aye ye mfum so won terenchem. Se wo tuni me ya adwene a nipa gu abontene ene wona gu fie se nsuo to na se yiri fie fo a o be ka abontene fo wa o fosa ya sumdwe o fosa ya sumdwe ya bia onye ko pon yamabo o manti ase amra wo mi adwene me se ya kwanye enye ye nama kwanfo so kan the book of Judges chapter 5 verse 6 ma kotu babu akire was anad basanga breso aye sanga breso na sa ya breso atempo dampan na de dampan na akwantafo na nte akwanfo na nam kwan so ko etu kwan no na bia kwan so kwanfo bi ni Ghana kwanfo bi ni Ghana bebre Ghana nche dampan tuma pamfra yo dabi what kwanfo mo fo pa kwanfo wo de yi bi kire wa enna masanya mo wam na sisi nam kwanfo so kwanfo wo de fio wo de wo ko fankwa ya free St. Joseph ko fankwa ya ye kwan kama ma ye enso sabi so to say kim untim fa kwan so dabi e wa yiri aye one way na adani some style bi na adani some style bi driver be in the road na adani some style bi ori agape agape bisi udu ofankwa udu a friend say ofankwa ye St. Joseph ofankwa ye ko check we musu na wo sia se de bi nyu nim de wo ho nyesa afi na eba wo nye na aba wo me ti da eye ntira me so man no yade no akane ho biom yare dada na wonante kwanfo so ye nanti kwanfo so ene akwankontonchi so kwankontonchi fig ha Kumasi road me pasa ma dem fian na ye onyakopa ya we hu yamabo amen omanti asiemra amen obi adwenu amen omanti asiemra amen aba da bi ni mit my double road and no fi Kumasi oba eyempu nimpu wo de yi ba ka ne ba ka hia wo hwe impu nimpu wo hia wo nua no wo nua so ba aye gidi agba pesu ni bi na so we po de wo on kwa di agba gwen look we be di akoso eti sa wo kwan ya sabi kan se ka otimi di 1 hour wo di 2 hours twa se Kumasi 8 hours adan yeah hwe
Kumasi Road. Kumasi Road. Ijo road we. Impuni. Because you come now you preaching. Oh, so for to just show predictive football. Me when need the America there so one for one mama, one man Ghana. When need the America you know so one for one mama, one mama, the man Ghana. About the one for me adwin. Amen. Show, the akoso. Da ben. To just who Kumasi. Kumasi. When you say come get me, you know debate 2 hours, 3 hours, me can. It's 8 hours. Now it came. Isaiah 49. Bible. Verse 11. Verse 11. Was it me? Min people in our I can't check myself. Can you get me a TV papa? Be pomo coin. Na matin po akron. Na katim pon ye biem. Share. Ye no free chichiri ba. We bet transfer 4 years. But ye tianate. 8 years ye tianate. Ye no free chichiri ba. Na ka be kom ni e nya double road. Na ye no so free TV favor ba. E bi no cho Bible ne catch us say ye hia san nyama bi ati say we be say mo nko na mo ye den mo nko I said 35:8. It is your corner on Shobia. Kebabo Was it a timponi? I said not timpona dasso. Ye be friend of Paikon. They are 2 1 this day. Of Paikon. Kwanya walk on say BBC just say less than the West. Sebia bibi kase bit mesi. Yeah. Sebia bibi kase bit mesi say accident be si pa. E mistake ni na mo amokono be yo. Ha? We kono I am we bia mame. We the mpuni mpuo. We ye mpuni mpuo ba na we hia. Won. A friend all that be die. Ye all that be die. All that be die. All that be die. O ban do no so road master no so oba no oba o. Yeah. Oba no oba. Hey. Oba no adwala no oba de o si front o. O gro de hia o. O pecha okra. Hey. Na obi wa ya ka sorry. Na ka bi me say sorry de we nipa de pra no. Yeah. Wa wu no say sorry. Say sorry. Aye who catch the funeral say ne hunipa. Oba de we hu yemobo. Amen. Ye we ya to no. Ntimi niem. O say e bia kwantimpo no. Na we ba no we o teju de to here. What's the share? Kumasi road. Ye no feti ferry ba. Yeah. About piso. So bre bi kura tu ubra bi crash of Kumasi no oba kra. Obra bi fi akra no Kumasi. Ase jama we nya accident. Go tango kaso watu no. Anytime I hwa abono we ase jama ase wawu. Ase watch Ntinka o friends enko. Watch o friends enko. Baby okolo ye no so no. No network. No network. Kwa be se ba ka ba ku sai si so asan. Net say asan. Ye ni service road bia. Debi. Abe kom na do ye service road bi to e friend say kono ngo area ho. Aye simple je ni say 3 kilometers o say you. I said ye betimi aye ato mama ka setinya fa obata manyo samunti. Omo ye moja. Ye jato obi ye o. We jato amana bi e da ho no. E bom bi e hye ho no. Still I just am kofa kono ngukrom. Still I just am kofa kono ngukrom. When na manyo sa na me yo. I'm talking as a man of God. Ye just yo. Say the me kai samusi muntie. Sama nkamia sama kamia su. Abia wo tina wo keka je wo pesa keka no. Abia je wo sia na wo sia untu kwan. Ntu oni mi dia wo ka. Woni mi dia wo ka. Untu kwan oni mi dia wo ka. Kwan nya. Ti wanya mi che ma kire se. Si ye ntu abi si ye bi so ye momodi ntu de ye no so. Ni ye momodi miem. At the same time me see ye momodi ni fa train system na ka wo. We ye fa trace we your mind be so there. Man be so there. Be Cote d'Ivoire ko bi ho. Unko China. Utu massa. O give you West African countries e bi kra na ye nuan ma ye no mo ha. Omo krampo no e develop China ye nuan bi. Wow. Obi chese baby obi nam no. Unko na wo ko. It is all timpone beda. Wo be fun o kwan konkron. Eti kunya kwa we bi na nam so e fa ne dey. O kwan konkron. Aje tie fa na kwan konkron. Accident beba eye low. Enye high. Unche de nya accident bi e hu biara. E beba na se wo mistake. Se obi di hia wo. De bi obi hia wo no de wo na bompu ni mpu. It's all the pim ni to.
Oba dia wo hu yamabo. Amen. O man ti asiamra. Amen. Kwaku mami fa course awu. Hwe man fa course ade be sinye. Papa me fa han show ma. Psalm 33 verse 13. What's your ready free soon now? What's the pon of free so head ya manwu nu amanyofo no mo yo. Ohunu nipa ma nyina. Ohunu obi a kiri mu agere. Oti ni tenabre. Anu onyankopɔ so ɔte. Anu ɔhwe asase tifo nyina. Anu Ghana mu amudi so. Ɔno onyini ye nyina akoma. Anu anwi ye no check obi akoma. Na ohunu ye nyina ye nyuma. Ohunu ye nyina ye nyuma. Wati ohunu obi anyuma. So kita dwempa ohunu. Ohunu so kita dwemadi ohunu. Nti de wo mo onimu minister onimu ade ade onimu. Umi MP onimu onimu. Edisi onimu onimu. Onimu de wo mi makasa yi. Say manyo sam na me ya onimu. So ni se bi kasa fi makuma mu so onimu. Ezekiel 2 verse 6. Esi Bible se me kasa mani entie. Eti wo ni pa be esi Ghana eti nyango pasa mi mama nsuro biara. Ensuro mo se Mama nsuro biara na enwem. Ensanso. Ebise bi amana mitim na nkasa no. Amana nkasa po yare dia eni na mo amutim na. O kasa wo tia me. No de pese kasa tia me no de pese efa kwan bi so etwema no wo fa mu no. Ensanso. Ose mi tinsanso. Eni nkasa ne ho. Tinkasa. Anyanya nkyira ho na wo tie. Anyanya nkyira mu na me tie. Enti nsuro mo se no. Enti mama nsuro mu nsa. Ema wakoma to wani. Akoma no nya de onyankopɔ. Efisa de. Omo ye abusua asuwifo. Abusua asuwifo. Ebi ase wo tie o. Obi di party kala na andante odi wura keke kese enu na didi tiri mu anto kasa mi afoso ya amanyosem. What you? Mutio. Went you? Mantio. Come in some channel. What's the main casam in Chram? Yes. With me, Afreme. Would your friend Bayama or Mr. Bissum? Fana want to so. Mofan to 055955266. So be unsure I couldn't feel because I said that Ben because we are more. Oh, it was wash it down. That I Ben about. But it's saying, oh, soon to you. Honey, you wouldn't be situation. Oh, a dear do better see the party some chain. Near Padgy, you better the idea to. You will preto, and ya damn and if Sabrim game in the word, Banner in the Bayern, and I was one Sabrim game in the Twitter. One your bar, one your bassa. Fanaman, hello, Pacho Dima Yagasafri. Apostle, Medindi Tineboa Korea, and Coco Kinero. Kiribu meet you. What are you in Sham? Which sounds and Palm the brain, I've been bringing a. Nekoso, me a Mekai, what the car can Zembe Ghana today, Ghana in my knee. And in the way, just as what dinner in my own penny for no, or Monty was and I'm a waiting up. And I'm in Miami or smile. Uncle so a moment chidom, Namunko so Kusakusan saying, send a bear. Even young Quanja Diamaya, about the incoming now, Pastor Mesa. Living our company for you now. Yeah, was your body, also, mammy. Hello, Pacho, Di baby, free. Hello, yes, sir. Pacho, Di baby, free. William, Casafi Buash. Michia Buash for you now. Is your name you want? And I will be out here. Okay. Okay, it's you. Apa bari ya winsha William Ghana ano bari ya pata kini pata meka amen omunyina ajimuso support amode ma esi ada wasi obadi nchira bebre hello mpacho odi me bia free. Good evening papa adi nchira wa obadi ya nchira wa na nyumre odi me bia free ojo FM me kasa free papa na nzanse mu nyina ya sofofo no aya na omu hu Bible mu ana okofa ne oje nkutu ato akoka we abobole wi ade bia mu hia gese anansem ko ama to hwede ko so man papa ka bibi se kwa me nkoma ni ye papa no omoro be ho tambe omu do mu se gomu tipa sei inti kwa me nkoma be ka se Ghana me konji Ghana ni me hu nka me nya ma brofi o man panyi di penam kabadi sa ha se Morocco yes okay o de penam yim na o hwe de ko so inti me pese o tin class no super papa o bo de enchira o yo so mame Morocco is Africa country. I am Africa. But who run Morocco? What casa you love it? Hello, Pacho. Would you be a casa free? Good evening. May you so did baby a casa?
Impancho me de Kabram Kazafi to Plaso. To Plaso for about the Insham Mitium. I also for a new young point out. I mean, it's your pa, but some in Sabaka pa, the heading. I know, dear, tell me, dear, the young party. I had a mission of be them pound and Ukraine, and the whole gun of the Magatel, or preaching there, and them from Kokra, number one. Now, and near the Moroccan, you are papa. Efa, a same quaya, the penny than a day in our 20. To first live in a Mamewa. Although for me now, I plan to almost training in a young Sunday trade says you have to plus. Obi plan almost training in our one of the no more track my phone or my sister. I will hope. Ladana, I take gun and penny from the and move up last year. What is up with you mind don't me we are number but some question because with the Mr. And I'm second dear. The Pacho a number of one them. Hey, young Kagana, some to see a number of remember teaching why. And what can I say? Nobody had to my maybe teaching why, Miss Lower, and so the crown and number years I was young. Hello, Pacho, and then yeah, the state of the nation. You see where you find your Yosemu, where you are dada. Hope I'm not going previous in Naba. I was be a bapping of a was she last stop, or the abet where was she last stop? I was yet I was yammy way the last stop in Nadani River. Hello, Pacho, maybe I got a free. My Pacho, friend, Nana J. because that's at no. It's yours in a phone now. Papa, the apostle or my new dear said I be can be kind of dear. But if I do my young dear, papa, and Simon of 4 must be married. I could be Mamma and what or my name, a slam. And I feel so much question, the person be said. I saw them, then I'll question them more. Consultation fee, a no question fee, Fiana. Now, what you got? I beside you, when I hear beside you. Yankopon na na so for na the book of Matthew chapter Matthew chapter 10 verse 5 favorite yanko what mo say ya for ya so ma tumi si ansa ya de munyane wufuo ama tumi si anyane wufuo makota fon fi ya makota fon honhomone ya ntu ahomone munyane kwa o se tumi no de ma yankwa mo fa makwa na o se de mo fa makwa ya fie fa makwa nti de o se hoju ko so teji fi no oni nsu na mbi e wa pam eti okwan bi aso so ko mana okotua ne den na bo ade eti oji no agire she no de mo sha akoma na nyankopɔ boss so boss asel de o se onu tumi no de ma akwa o so fa makwa ukoka na so fa ka chi o se o preach your radio so o so fo nyankopɔ asoma radio so ha o ko no prepare on ka se kokogba po na fa ko tra radio so da bi ti me fa no yi hu ano da bi a ti me preach ya me seketu abi ansu a me mfa megina say no na wan kopo na no oba de mfa ne senkan amen hello pacho di me be agasa free yeah hello yes sir Pacho, good evening. Mejuso. Yeah, me Pacho, Papa, it has a funny language now, whatever. I mean, me follow that's it. Now, when church, your friend Ubaka, your metuka, Mumbaunti, and I may be quite sorry. Wow. Many I did, or a 10 be me follow, I want some hour cano, many Jehovah, I am me who say yes, no clear. The one church I would say him. I mean. Enti unti ena me be kwa sorry ba em se me area me won wa sorry ndi bi nia ba jo area ben emi sunyane sunyane o branch o sunyane me okay sunyane number me number be ba jo gina so no mo nyu na ma okay sunyane o Wednesday market wa your branches ne be your branch o abisi your branch o fear pray your branch o atu mu akọ Bruno area de living yawe ye wura bebia yawe insha bebre to mo nyo na ma hello pacho di bebia ka free Bacha Philip opoku Philip me ka se clean na hini nyanyi oba de yawe insha mitiem Pacho e be se me ne musomba me hu kwa me fa so a me ne mu bedi komo nanka
Ogume mobo nanka. Pacho mama nyo na majina so mama nyo na ma why? Why mama nyo na ma why? Yini. Yeah. Yini your branch or mama nyo na ma why? Ba di chira bebre. E friend Pastor Francis. Hello Pacho di me be akasa free. Hello. Hello. Yes sir. Hello. Hello. Adam am Pacho gina ye. Mitio Gaza. Where the M Yanko line 2. Hello. Line 2. Hello. Line is why she. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Ejuso, udi me be akasa free. Hello. Yes sir, Pacho udi me be akasa free. Kase chia sama kase. Bi chia o sabe me da ko to so miansa na tra nkonwa. Mitio Gaza. Gaza mame. Oh, Samanga sini Gaza mame tie o. La ni so ayeshi. Papa. Oba penu enna so yie pe. Hello Pacho di me bia Gaza free. Hello. Line 1 is why she. Hello, Zafo. Yes, sir. Hello, good evening. Ejuso, udi ni be bia Gaza free. Don't forget to kase free sendro. Agora so aduro mpa twemi tie o. Zafo, ele nyame sha pa wasema. Onchira onso mame. Zafo, ele ina semno, we na ka chi na semno akaya no. Akana semi de ehia pa. Cheni de. Ya next campaign on be. Obi a wa mkwanyansa sem ya mfa wan kire bia. Ana do tie kwadwan so e hunu bibi pa bebi mfan so ma hu ya wura nwe bia man dia. Ya be ka wasem papa. Be ka wasem papa because be ma developer mo nya subway. Yeah. Yeah, that's remind you free onum. We free from kwa asase ase. Obi a developer kwa di ni dia kwa asase ase. Bi nam wiem. We Kwame Nkrumah dia wa yato ye Kwame Nkrumah we abrofo ye to Kwame Nkrumah beto aso aye bi ato a dia yato on man goodness we have to ani ayira wa system num because bribi friends say part ba ko so me koka wa se hu na dia bi penyi be frame be ye hu preach so twetwe de go we friends say we trader bi so na be ka wa sem say na hifo na makom ye ko twetwa na dia we amanfo tete mi wo ho bi ko twa ba bi ba ya na omadi ase twetwa dade bi insam okwa me huna mani o me huna mani o eno yesi a wo ye party we wo yesi a ye party we hello Pacho di ba bi agasa free hello daddy mami Pacho mi dinde Irene me kasafi article bubu ashi article na Pacho area ho ye de Pacho ye area ha ye na kaneshi na ye ntime nko ko pe dia ho kra tra ofie ji wa ho me oh da na me bayale na me pese me de ne ko hospital yeah asemu na ko fa bayi insuo eyili na ye hu se ye sign ye den na me de ni bebe fie ma re ho na amafo a ye ti o man yimu yankasa ne ye bo ye ho abro o de bola begu nsuo to na obi ebie na janai na na nsuo ni mu election ya do ata nipa na nsuo afa na asa de bo ebekwa akosa lai se o to aba yensu na amante ninfo ne hu se ye wo ya omu Ghana minim ewiefri ayenko obo ade de ma yen minim se de ye pa abata bi kra ni bi amienu nsu afom akọ baby ye se do tempo abobroshi baby nkola amienu ewu nkola nketu enimu nyanse ewu so omo ma me bekwa akogina abato mu akoto aba eba sei omo de be ya politics o mampeni ko hwe nkrofo a play oti helicopter no na wiem no di phone no di zoom no hwe so man penny timi de na hye ye mpaboem no nkono so si circle said the ankatie ya nka chese papa e bi nwa ye ntiase na de me pesa me kan se omo de omo sia bone wo ho no ebe ko omo ankata so efise wudi okwa ajeman na eda wo so no enye kwa
Debbie. Me sure so bad ya na emma o ma me no papa de sa adwin ne to. No bibia lo besusu asofo ball ho no mo hye nkom. Ball ho no mo hye nkom na obekọ aso dem na Jesse gu okobrani kom Ghana flag gu okobrani kom. Eno no o kire nkrofo so mo nye. Je kwasu hwa na beba abeka papa wa mbeka hwa na beba abeka shenkofo niema enra me bra embedu fie na esuo yiri na dwumem emo mu nyina afra kwa bronsan so insuo nyina omo cars 6 insuo de ko ekun driver ni baako ye friend sen TV station atinka multimedia asem na making omo nkuse omo niema say me bra ye driver wo edwuma ni mu and drop bad nkwa na de me bra be do fi we ya ye enche na Ghana ye refi enche ni ye refi tete ya Ghana mi nim dia papa mo be ye amayen me ye show so wadaro mo bad ye do fa wo so mo man ayeye papa bo ayen ami Obadi enshra o pa mi ha no obi nso aba obadi enshra o no bo watanfo anifra ye de obi abesusu afa ho e be ko mo ankasa so e wo obadi edin pacho bye obadi enshra bebre ayasemo abro papa visit sa train ni de some amam system ni mu a entimi mpushi akra nkọ na chi o entimi pushi tamankọ entimi o Besi wo man besia ba industry area wo krum enu kra udwu wo nti ase why na tra office esi ye nhyehyɛ sɛ baabi adu aye krum aba krum awie mo nane no friend saying showroom ana mu project mu show wa ba say company dey mu nyimfiri ya ye free factory no chiri baby na epia ko na di bie wo pa kwa China kwa gwazu ko we ko showroom baby omo ye speakers wo ko baby omo ye we wo ko na ho ye but wo ka so mo fa ko baby factory no no ha wo track am na be hu content baby wo kura wo ko factory anse na watimi ade akọ company na kasa de wo betra ne kam ade akọ baby a ne factory ni wo eni krom omo showrooms na wo krom biem ko ye ko de wan eti o man nka se ti mu ye sure say ye wo system bi ye wo dibo system bi ho anti ye ka so o man ni ye wo map ye wo bibi e hello pacho di ni baby aka se free ana say e buga be buga hello pacho di baby aka se free hello yes sir hello Bajo di baby agaze free. Salam. Yeah, shalom. Hello, Bajo Kasa. Who dey Kasa? Edia ya? Apostle. Yes sir. Thank you. Utia ye when your line is now no. Hello? Yes sir, Kasa. Hello, Daddy. Kasa. Masa anya ni aba mani o. Se utie ye na nya na Kasa o. Hello, yanko line 2. Hello? Yes sir. Kasa. Hello? Me pam cho mu nyini mfiri so ni yanko we krofo je yandi. Hello, line 2. Line 2. Mr. Adam, my friend has a Katia, friend different line. Why? Hello, Pacho. Udi baby Akasa free. Hello. Yes, sir. Apostle. Kasa Udi baby Akasa free. Pacho, me kasa free was a jabo. Michia was a jabo for yo, your family Ivan Javin. It's your apostle, it's your pa. Amen. It's your preaching. Me yidem bo mi kiri ni flewa. Man buofu. And the body bufu. Tio pa, tio ne unje chire pa. Amen. Unje chire pa. Senya wo chire chire. E fa be bia. Yenya ye tio so nya wa we preacher. Very good. That's it. Preaching fa be bia na mbo na ye ni che no. Amen. Ndi nyame kan. Body insurance be bring. Oh yours mami. Hello Pacho di baby Akasa free. Papa, Pacho, good evening, Pacho. Me kasa free brekum. Chia brekum fo nyina. Papa, Pacho, unsam na o kan de
Pacho, I have fancy to be na Pacho Yeditio. Where you should look at the young say you stop remedy. And preaching me woman and me one yam or crameno, me, Mamus and Kofu Jimmy one way street in the soup. The young master of your friend Kako, nature never why. You, Pacho, was with the cow quarter, and just would be a no just me use a man. Pacho, after a nebu brekum. A bill broke my. Pacho, na wama oma connect me na say down na just no for when you na ma why much of your much. Pacho. Hello Pacho, di me be aka free. Yeah, that me da mas ni ajuma pa mo ye mai. Emu da bia se da mus kan na so me mi samu papa. Amen. Obadi insha baby. Amen. Hello Pacho, di me be aka free. Pacho me di Daniel me kasa fi dambai. Chia dambai fo nyina. Livia or dambai for me chia, or dambai na mi chia mo. Yo, it's your wife. Amen. Obadi insha. Oyo mami. Amen. Hello Pacho, di me be aka free. Was it? Me shama pa. Amen. Erasi. Hello Pacho, di me be aka free. Hello. Yeah, you come on. Ne de be yama na nifu afimu ohun ne de be yama na nifu afimu yemu pancha yi yebre na abo bi kakra ai ise de tutu sisi ise ya nhye da mo bi ankai ise me hwe na nkrofo ne bo ne bagye me a bo wan ma besi manim besi manim sa na me ene kakra ti betinya aba biribia ye fe no osimu yi e di won na wo street ni so na omo ya rof munya why say be ya so as yen kokuma so yen kokum e fe na nkrofo bi starting na etoto mani munya wo life e de bi ko jira ka se mran sem du na be e na mra twam ni sa we na me be ma ye muti da wo say bam na e ba be street ni ye jam munya de mo ye so ni en ka de hia why agba de man de asia na prepare no bati enka abati mi say to say bam ate quotation fian na mo de begu asa je mo wo bibi kama mo ya mesre papa jankai so ka se ba for the diagraphic o mi se lo to be pa no hello Pacho di me bi aka free yes mnyane wanu yi hello yes Pacho di me bi aka free Pacho me ni ko jojo ni am ka se free poso me free on danso video Pacho we you preaching yam de fana oba de na aye adom o ka sembi o yam de o ka tele me se mpeni fo no ibi ma yiwo mani endi no kule o ma yiwo mani ampa bia me mami si wo yare ama ye de ko hospital nes fo on pona mo na hospital no mo hwe no mo feni no o mo ja zia de ampa na amantem ama me na frim kuse ya kuse why Pretty, pa isi wa sore na meko. Oh, danso. But inshallah. Okay, also why? Oh, asemu. So the bia mum yem lemonasis no. Or the okoto ho no. Ehun the facilities no. Yeah. Nyem ok fa dia wo na okoto ye no. Yeah. All the ye dia ma no. Ye dia ma no. Yo bo to man jensen kura. Ni da dia dem ye miensa. Eno age no de ye wa adwuma. Dro be ye de ma no no. Ese miensa. Nwotwe a eno ho adwuma no ye. Enti se to the bia ya Ghana mpanyimfo kasa oh there be ase jama mo asomo omo ko mabe chema mi your friend say ne bayare nsu ayiri 20 yanko ensu ne ke senke etimi nya community bia hospital community no bemben Ghana trawo kawatra kra system we but to be common na area ya bisi honum yesi emia no ukoka mo se ya wiwem dia na we tibi din sam ton krofo so e be komu ahwete wete sam don wa se dia ono asamwan ene dia mfa no mom no no mom ye de no ye de ni mom akogina asamwan no mom ko dia asam atia no mi awie nyama wo ni ka bi e fa se ye we yo se ye ovan se de yo ensu awan wodi ni o ayo no ma yama me he atika ko se costa o costa we costa e costa
Kosa o chino kra kosa esiwo STC nso ne gu ho STC o STC ne gu ho we na the HA nyansa sem bi o de mo hwe o mo mi nyina yen stadium bi se STC dia na ye state transport o STC coach ene gu ho no o the state no ko state no ko STC o state transport o mo de mo hwe o eti mo hwe o Isiafa state eti chao se o man no bi ade na kan ubi o Isiafa man eti o first state na chao eti mo mi ntue mo di state ye state ni di say obey state ni dey say amacho intercity STC coach Isiafa no ye wo de mo mi state say o ye ne die yo na so timi first state ni dia this is state no ya bibi state na ya hwan Isiafa state na ya hwan state na ya hwan state na ya hwan STC Isiafa state no ko and this state ni ko no say why na travel car ni ko no amem what dia yo state na mem mampeni fo munye bunkasa o munye bribi o yo amem ana ko no no ewuram eko ti state dia ko dia wo baba musa hwe wo ba ebeja no buzanga vovo debi buzanga vovo kwani eja ebeja wo ka no debi hwe ensu akikremo na bisa batakali hwe odi kafa batakali ko yo sana kremo ko hello pacho di baby agaze free yampo hello good evening bi juso mata mi DJ de kasa di Dominic ma mi tie wadama mi DJ de kasa di Dominic ma pacho akasa de suna ya ne de ne be blame telefone ba tu men phone so ya se ka ho o ye nyina ka ho se tram se ye nyina yare telefone what you got as not ne ya se to bologu ne telefone so discard different ntia ya na ka no bia o state ne waka se ya gina telefone so ansa wa aso ne waka dia gana be ya ni edwom waka so ne won cha cha pa amen misi ye nyina eti the book of Isaiah 1 verse 4 bin you atwi me start here the way Isaiah 1 me say kremo fo kan ho akristo fo kan ho Isaiah 1:4 mam ni obi amfiri amanyo fo kan ho aso fo kan ho edi fo kan ho dabas kan ho dabas bi wo no park bola on kam a okwa no yi remote kwadwo je twetwere no to fa window dum tie babo wasi oman ni monefo oman na yo man di bayafo oman wasu yasu wei wasu die ayedru yasu die we edu yasu 3 amomo yosifo ya ye momo yosifo ema wa pro ya ye ema ya pro waja urade ye je onyankopon wa bu Israel kronkron ne nimtia ye bu Israel kronkron nyankopon ya woni den animtia wasan wachi ani adan yasan yachi onyankopon asam ho adenti dientra ana wo mmomwara dienti no mo yen ti se muri koso asane mo echi ye koso asan ye chade pa ye nimu ye ti mu nyina yare o se ti mu ni nyina yare de soro yare akoma mu ni nyina hojo ti body ni nyina yare soro yare ase o yare ko se hwan finance kosi atifi emu die bi na ne ho go bia ni wa obefa no wadu o bebe kroni eswasoye na dani e pre eni okromo na yesa na joba dana sa na joba ni na hu krokro blesses womia pastor tatare na wonchisi ekro we boss memia kro no ba na ye pacha woni penso memia na ye pacha ekro na tu mesi enye na otom etie fa nya manyosa won fa ngonjojo no ye nyojo ye obi pa wo memia ye nya di ye mia ye kro no mo asase yasase adampan mo nkro wo de oja se na wo de hwehwe wo de hade wa o hwese wo eja nsu ato circle nsu ato nsu na ja so ato fire service no fine eti wo ti wona yetimam na bufu fire service ni na sabe adan oye Spider-Man fire service man oye Spider-Man ubebele mu no nsu na to fire service man no okọ hono
ayi fa no fan ko I know you. And I say engine no dey nam kam say nsuo gura engine mu a car so aka nsuo no and I ka so ye fire service car no sabi ono no o say ye reni way ha ado o ka say ship no me ba no wa na we do say full fire service for no na man for cassette am munya botre intercity coach kura nso de ne ko na fire tanker oba de vanessa nka ho amen hello pacho di baby agasa free hello pacho di baby agasa free ha bento nka ye na me yana me pon me brana so ye tam na so sabre what temenia emprimu akoma da bia wo your mind papa da won adi so what to bola de gugu tem na nsuo ye yiri a show dem na bon pass wo nyankopɔ fa mbɔ ne kyale yes we mayoni na nam nsa so want to nyema bi yie ye nyina ye nsre na we ni nyam sebe mpredua se ye be kompaabo tabi na mu yemma modi se ye be botene bra dikulem ahunidie ye nsi ahunidie yes no bi wo mantem wadan no gangare no tieri wo ye be na me sa di mra bi bai me se mra bi o Ghana bibisa kwase mi meye yenyima no ye be sheda up me se one day ma be gi morning show na ye okay this one is how yes o man enko say esi sign na sabe obi ti mantem no person ye gota yes one face kan na assembly adan sika no modia menti area obi ti area o si kwan na wo no me pese me ye o pese wo ye yes one face kan na assembly ana assembly mo na omra me chese say na ye nya no ana ye face kan na assembly na modia mo ho mo dia wi scientist has a much ha mo diske bi amaje me se sasa menti ase gisa mo kirem gisa obi ba be yia no se nya no kre and gisa de day trim no an de trim do ma kam ya te no no uti ba bi pese ye hey ye ma kwan ane aban be ye road no se wanya ska dia fa bra aban ene po keke kra obi akwaji na odi besi area e fo obi anim keke no hey na area ni pare to so on pe wo bra later no obechi light odi ti mantem ho tuba ko area bi no ensu oyin obi a na obi tawi num do hwe no go wo no oto no obi so wonte ase ubekom sa na obi won so kwan yenya kwan to na kwan mu na ho na BBC a first service wetumi afa ho o se no wa block road no wa block road no odi timantam sankwase adi odi ti odi eda odi timantam na obi te yete kakane kura no si ye nyina kinya dwabom adi good measures bi ato kura no e ho kura na so yeni ho yentrasin kinya dwembom papa ye kekensa bom na say the got away ya we area pese ye obi se ote on tia ban na emeye eno so timamu ni unu nyansa bia ni tirim also want to yeah contribute ni ya bibi wo road number ya dia support o man no o to say aban na emeye sorry o se odoni man susu wo do man the more dimfo san ko nyama we mu nyina ko so mantam ti mantam bia so nyani ho asi wo be ko bisi fie bi mesi na no efie bi ma sebe mpraduasa we eja to ho wa hu eja to ho area obi anko no ma je fie ofo nkwala nkwa na o ma me on papa so ni ho adenti asetre boni papa ne yire ni mantem of 40 no enkwala na post na abeto jenu ho enka obi akoma say yen fire service na jan just say yen croford de say jana to fie ho yen tamantam nya sa o go area abeka say ube blame area of business asetre ben na sa papa ne yire ni mantem of 40 mum yen nyansa nsamfu na mo kwa asore wate ubeko no japra camp akikam nkwase akikam awurade nyakopo to den a wantia akikam ukikam nkwase akikam sa no nyakopo fa bo ne ncha amen wo nyina say your mind eto mo trust twaya man kwala ye fie hio enka obi akoma eti nkofo etwem mom na eche obi mro ade esi manta mo nim but enka obi akoma because omo tio na ntokwa nkunu ufa kai biasa mutu omo a obi ntan ne nyere enhwe ana na motena wiase na moyesa mokwa sori o ofre nyame o obompa yo o returns o me meka preaching hasemo
mbeka nsani me nyamo yo mona mo sie se nyankopon ne se monye na mpatwo sa asetena bone no so wan ne se monye ntama ntem ngi bone sa dabi ye wa famu de na me so nyama famu de pasa me sama pon apa body nshira wate body ma onyini nche ma man Ghana amen ni obody ya we ma abusiafo asem ne da ho no yade na anya aka ne ho yesre Ghana mpanyimfo amanyufo se monsori o monkasa monye bribi na mfoni a etwagudie egu omane ni mu ase abusiafo libi ya wasafo ena wotie yenken ani obode adom asempa na bawiye kitwa bia no wesa yesi di ofudu apa na epia no uhwe juma obode afa papa so aye na anwumre ya ese woni ne nso ka kire ede na wo twen jumedi ese ne wose yesom ne peja na tumi konkan na omani tumi fa ne ntamapa efra 80 number ni 0242 327172 0242 327172 anasi 0207 211 337 0207 211 337 kitobie no wesa fa na phone no na ka crowd be supportu apostle Okwajiman ani wa metonhwe wa metanwa wa meye wa nemum no be kan no kura sampa no djumedie save na oboa oboade enso be hu sampa wo nso udo woman odwine oman no ho 85 number no na so apostle Okwajiman asenim so wate ase boa na djumedie no enkoso libia wasafo ye onkrobata pi ti se bia ba bia wo no ufu sasafo ni bi ni wa wo de fa number no number bia o screen so bia fa na frɛ ebi wo ho a ye be kyerɛ ba bia ben wa na se ba bia ebi wo na wo so wa beka asafo no ho na ya wehwe ye nkwaje kyerɛ kwan se wate ase abusiafo djumedie se upese ubo wadwedie bi dawru ewo so a akwanya no ewo ho ani akwanya no ewo ho ubetnya frɛ 0244609545 udana se number bi odi ofra ye ni ubedi twitwi nkomo na wo so udi wadwedie na fa djumedie su esan se o man Ghana eni wiase ena hwe djumedie obode nhyiraw se waji bre na wahwe papa ebre na ye bi obode nhyiraw man Proverbs chapter 11 verses number 10 Proverbs chapter 29 verse 2 Obabesia ubedi wa sori echi ebedi matem obra sabe mbredi sabe ama wanya ho ade akura wabodado no gate echi ma odro so say any evidence why abodado no boy the we na ni draw so say yes on watch ni hu dada o ngbasifo akwa ensu ase you boy na do draw so ko o ka say ade papa dwene ye kasa memfa osofo a wodo no emedi atemu debi na baby draw so say nkura no enye college place enye ko baby evidence bad evidence unia no ye akwa prama wo draw so say be ma mpomachi abodado ama wo draw so say onju odi nko ufusi nyakopon chew wacho onim draw so ko ekọ no say free wrong place ana ufusi nye evidence abafo nchew omachew obadi afani senka amen pressure baby draw so say nye koyi insurance for draw so pass match atieni ye ade ase baby draw so ko say ye no bisa kwa say ye ukun dan ma debi baby awu board e wrong place wo de draw so ko say ye enye na nsu ayiru boy na nsu de draw so ko wo be kan kwase asam wo case ade na isi kwa say o ma yam hyew ate nsu atime you draw so mpoma chi de ko obra ba ma ashawo fo kwa nya sa debi ashawo ni onje sa mistake debi Kristo ni akoye bi ade ashawo ni kra nya sa ashawo ni beja draws na nsu afa debi aba kwa ka ba na men ko wate bro chapter 11 enya mebu any time we have time asa I don't time debi onya ko pa ya wa fani sanka amen kwa ka sa na men ko bro chapter 11 tie bible verse 10 tie o se trene fo di ya what you trene fo bi bottle ne bra ba o man ne ho san no man Ghana fan to ma pafra na se abonye fo se ya sa abonye fo to man mu di bone a wo huro nyamwe o man ye hey ate nyakopo betre nya bra bo na nya wo bansa bi wo do se o plan dem na nsu yi ni ko ate enam te fo shi na so me ade a wo ye na wo ye Christian na wo ye asha wo ni kra nya asha wo ni so be mistake na wa jare dross
Nensu afa. Onye. Ufo Christoni. What do you want say? Masa jai mapon. Ode aye. Iso fa STC iso fa dross. Ye ba patu bete. Obade adum a. No. Onyankopɔ ya wahu ya mɔbɔ. Amen. Omie nti ase apon. Amen. Ketu obi answa. Be dia sempa na ba wie ya. Yes. Dem dia ba wie ya no. Pacho obi amfa ne dia wom. Dia nkyekere man no. Yes. No man mfa ne papa mfra. Nyankopɔ nhyira wo. Amen. Medika maka me na man ne da so 0242327172. Ketu obi answa. Se box na me banko bi ato gloves a shames. Sa me mesen. Na me nkɔ America nkɔ brudi la hoya. Nyenyi ska meji Ghana. Na o kan kro nya wafo. Support. Ni enti memra. Yes. So body aduma. Yenya brand bio mochna. Kebetumi aba. You say I say the frafra. Yes, it paid anytime. It anytime. Yenya gap kakra bia penny ebewuram. Obadi enchira because your time is a football for na your time no. Obadi enchira. Amen. Onye akoma so adi. Amen. Papa na yemfa branch into dwa. Okay. Obadi adum Ekumfi Otuam. Ekumfi Otuam Central. Obadi adum living yawe epi ho. Ani sabati ya ashase be 2 weeks ago. It wo Ekumfi Otuam any nimpatem. Ye wo a friend is Otuam International School no eho ene ewo. Omodi ase obe 0544689875 and I say number be also the free you be direct you alcohol no and memfa we New Jersey branch so almost start every Sabbath bia Saturday bia US New Jersey branch Jersey wow say ya start ya so ya so dem every Saturday bia Asia or into for US branch number no ubisa be bia New Jersey branch o me direct na woni ya di Asia mo ho no bia we New Jersey ube New York kra ubitimi akọ ya we nsha be onye wakoma so ade ma bye bye Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies your branches are for abeka ho biniye Greater Accra Yawatema Community 2 Ashaiman New Town Junction Ashaiman Official Town Ashaiman Night Market Ashaiman Lebanon Teshi La Scala Dowenya Enafi Afienya Sa opesa utwa na mon na uba branches mubia Freya huma trufu isu 0597 095887 and that's 0548 239 336 and that's 0244 609 544 and that's 0554 794 419 Saran suna yasansu epiemu ewa Ajen Kotoku Yes Zion Kotoku Papasi Yawa Noble Rain and Sawam Sechi Ejakwa and Sawam John Chrome Upeso Twana Monaba branches Mubia Freya Huma Trufisu 0243 562 621 and that's 0546 971 601 and that's 0248 871 719 Oti Region Ye Piemu Ewo Pampanwe Amanta Kejebi Asato Dambai Tukrano Nwane Aniebo Enkwanta Upeso Twana Mona Oba branches Mubia Freya Huma